Ibia begu me so say me kunu asema me kunu aka na bia ye no kra na sese ide ko kan ya ne say wo say ye twa bibia so me sa me na me de to abusuanim say de abanti mintimi nware biem na abusuafo say ye juwada ye de nyame ase se wogo wanya bekom ene nifa ede yakọ na enadwo wosan ede ye na basundwe mu aseda enka nyame ne din Akoma kwa ba ane Akoma mu nsam dwumade no time aso ebraso enu nti bomodia na twe wadwa no etra so na afei kaye ho na yemfa emra na enne ye ene gese ya ba na ya samo se obabesia wo se me tegana menya wo bia brechire nti mawro me ho. Can you imagine? Asam ni enyai. Asam no eni wu ano eden. Edi eni ebenya, edi free san ye ma we nyina mu. Afei emema no so adan mudue mo hombo. Nye de omo de beye mu nie. Me share by Facebook, me share by Instagram, me share by Twitter, me share by hene ya sese ka dopocho ni de ama wo ba no ene na woro ho kire ye ne ene na fa wo sewura ho kire ye ne ye wie ne blackmail wa na fe wani aso woni so wa yire na akoye sade no ene asem a eba no kwasem se ano den enu ti ba bia wo bia no na waka me ho e wa 87.9 FM se eye TV na wo hwe no eye Kings TV na yenuanom onua TV edem se make say enti ba bia wo bia no na wo de ato eni da ho se TV3 no o say Chrome TV ane wo kumase nkwa de ne ne yase ho enu to say Chrome TV na odo TV so abodemu won ma bia mu de mu ode na Star TV eno so edem na Facebook no eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM no eye Facebook page and YouTube no eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM me say what the Facebook no o like and wa comment and wa share e de amayen bomodi asa ene wo be share jumadi e de amayen na YouTube so wo hwe bi ho a na wa share link no eno so e de amayen nti bomodi a dwabe ruwa bank bonwe brand say make say wonum abie mu papa wa bode mu eno nti obetumi ahwe bi gas filling station e wo nkranza wa biem arimport atatutu kwatwi ene brofo edu wonum so abiemu diemu eden Adepa Information Center ewo kwatwi afetia Big Love Radio ya biemu a na chese Spain adum Mr. Wusu ane adum Africa Market wo bapa kwampansa papa bi ene make say Bronze New York odi ene na aye pinsom Mr. Wusu adum Africa Market obapa kwampansa Bronze ene wunya dru ho se ye ne jai wonu fa come ye ni agro wonu ma biem la bia no top number 2 na nyame na ye information center dem Atomic Digital Satellite dem Betmart Saloon sokwa ban wonu ye tire pa e maba wonu ni muti edem nyame ni mebuafo information center se meka se wonu abiato fans of Maa Akos dem momode na dwoda yen share sanso and na fans of Akoma mu nsam yen share Maa Akos Great Family yen share Charity Foundation yen se e wonyina yen share Harima Supermarket e wo ahenema kokoben asafo boache gashe ma Harriet Madam Harriet ye wedi adani dru ho yebo Akoma chede aye nyanka ene ekunafo adoye Akoma achede ebronya na ebei eno nti ma Harriet emo ene anwa ane nyame hira papa enanu bi de oye ye ma me na chese ebroso eno nti ye bo wonkaye na waboaye Divine Fashion Santasi Tech Station ho wono so ebi Akoma na so jesu menya make say wono so amana ayi adoma so na kran wo bomuo se Akoma mu sometime no ebre aso no kwase
asam ebre aso enu ntika ye ho Joseph fashion awia yi wono na asiesie me kama say we no me yi shirt na ehyem no a eno no ya to de aka ni nyina Joseph fashion wono ne pam ne sa ede ma me enye ready made obi nsa no enti bomodia Josie wo bom so wono meet me the sports no ene di enhwe ne mo bomodia sa wo program bi wo so obi style bi ehye no ye ofe no atwa me hye style bi na na kwa hye bi na ye ofe twa na fa WhatsApp jo e was 0243 433 465 0243 433 465 time about center what the time about Mr. any KJ about capsules abewia bomodia na ma wonsa enke no paybe 21st clinic dia wonom sciatica expert afa ya so we the kwadan won me bitu ase piwak nache na we the 3p garlic mixture no aba enu ti bomodia ma wonsa nka 3p garlic mixture edro we ano ennam na ebo adwuma yie pa K for travel and tour and recruitment agency and I was a for quantity of some in Abadan one na I believe I can fly one at the Wube to Crime Bar Hairball Center Band on pay bank say Nemra no as a no penny casem what you my dear say we buy bar center where and you now will call baby on Bessa Kojo will no pen no casanamo I'm a Newaka Fomo Caristic Ventures and it is Zahara in Lupano where they about a just sonancy Mawansa and Kabi na yeguso eka yetiefo ene yahwefo ya mu achichiri ene benche ye se akoma achede bronya eda no ekunafo ene nyanka ye wonom adoye enu nti ebakofo nsa entimi nso onyankrompon ene kata ye ba ye enche akoma mu nsem akoma FM ase no yenya enche na so se de etie bia no yekunafo ni yenyanka eya wonom ba womo ba de omunso ane se omu bepebribi na so se ya yebetumi ade ama age se etiefo eboa ye ntina December boso ye bronya da no ye da si ho se sada no ye de beche enyanka ene akunafo ade ye won madoye enu nti ba bibia da wo bia akirichiri ene benche ye ya wotemenka ade ene yebetumi aye na ye de aboa wonom enu nti ne yesre se bia emo na wo benya eye anwa eye ntade eye mpaboa se eye ntoma se ye biscuit se eye dien drinks yana de wo benya bia de wonsa besoso bia bamodi se wo de beba ye wo askwa yene kumase mo ene di hwe ne mu Akoma FM ye wo askwa yene mo no ena edi enhwe ne mu Akoma FM mi ade aba ne wo manta de o mahye enye de bia atete ana ye dada pa ye obi hye enye yi de ani ye moron kakra no wo de ba ye beje ede egu ye beboabo no enu December bosom enu mo no bronya dani mu no na ye nya dodo na ye betumi ede ama entoma ye beje ntade ye beje empaboa ye beje emo anwa biscuits drinks ene wonye ma bebre ne nyina wo de ba ye beje na mom ebia na wonso wo de eyiska na wo pese wo de beboa mobile money number no 0599 305 202 0599 305 202 edino Mary Akosia ade wo de to so ase de etie bia no botaya wo de ba ye se ye mfanye no sa pepepe ene ye de beye no na ehun hira no atumi aba so nyame enhira se wo beboa ye sa wo so wo bibia number na me de tu bia no Akoma FM freso ebia wo ntumi ma ye be ma driver aba ho na che se wa besesa enu nti wo so wo bibia wo de beboa na wo ntumi mfama wo be free the same number mobile money number no 0599 305 202 ofra yebeba ho na yabesesa yame enhamo yemra na yani yenua baby emedi enkomo emi me mo ha ma meje oso na apom te sen apom boko awiai me ne matie fo ya krado tie o awiai de enya bone me firi kuma wo besro ena me hu man bi ye friend na mensa ena okachere me se opemi one me benanti na buza ansa na yere we na wose one na yere akon to asa na niema no buza me se e be so ha metie me ye adwuma ben na me so makọ school awie na me results ni bi nye clear Akoma FM enti te se ya de me nya adwuma bia ena okachere me se one me benanti na obeboa me manya adwuma ye na me de atro me results ndi anye ye na hyem na mape se training college bio na me de ko and am ka say so wetimi aboa me dia because me SS ne kra me ko en me bray
minishefo nti so beti ma boa me de na me so me ne be dante ti me ne nante ya ko be afe ba ko enu kura na de be kasua ena nyinsen ba adwuma ne so ana mensa menya adwuma no mfa adwuma no mpa adwuma ne bi ma me papa ne mpa adwuma ne bi ma da bi ena nyinsen ba na me bo na mane ena o ka chem se yensen no na me se adwuma no amensa anka me ya meto menya adwuma bia me nton hwe me nko school na teze menya mu ma me nko se ne se ne me nse no na ka chem se ne me nse ne de ne se ne metimi ahwe me ho ena me de man ka hwe ti me so me ya imagine se nyinsen nya de a me se no Akoma me frɛ no a etomre bi a me frɛ no de ama obi na nipa no me akasa oni ho etomre bi a me frɛ a on peke na nyinsen no so ho ɛna nyinsen no eyi ne ho adi na me ma me busa me sɛ hwan na me ne nyim na me bo ne din om de kɔto n'anim ɛna wo so mu hwɛ ne nyɛ papa bi enso me de agya sɛ mantie afutuo akonya akɔfa ba ti de musa na nyame yɛ madom na me wo ye nso so about 10 cd 20 cd say ye de no fa bi mai me ma me ana ni nyina e twaboro ma duasa nyina e twaboro no e na me ye say me ba na nya 9 months dia me say mini adwuma bi ya ho enti ne mekọ akọpepe adi na me de me hwim na mekọ akra ti wono so amekọ e no etomre bi a me frɛ no a ompeke tomre bi so a opeke a o send wiska bi a o be send wiska 50 cds tomre bi so a frɛ no a wa be frɛ no a ompeke ti hono kwa me kwa ni ska ko send me kwa bia sa me se me ka kwa bia 50 be me ensa bi no send ye ena me ka che me nua ba ko se akola ni se no akola anya be 4 years de ba ena me ka che ensa me sorry ntem kwa kra ko pene ma beton se de be ya me ba na e be didie enti no me ba no me sorry sa no a ono nko an eda edem enti ne me ba no be bre no no ahwe na ma me ena wo see you na me de akola no ko ma me sister no wo enti me dia akora nkoma na me born na mane esa akola no me de na bre me sister enti ma me de na ko to school mu enti se term ne so a onko to school fees no ma akola ne chop money o ka kire me say you enso me dia akola ne ko ho no okotua school fees term ba ko pe be 3 years so say 4 years na akola ne ko di no me nua ne nsem no otua school fees term ba ko pe wa twaduane a me na ni da o ma chop money da na me dia akola no ho kra na adusua na sai abe ye ba sam sai se me ba be fa no Akoma me friend no a obi wa do me friend be bia send 50 cds o mu send 50 cds on sheda enka se bia ade acha me mani sei me mani sei enti be papa be free mu e na August ye twa mu ye ka se e be ye yie no na me ye se ni akola no me de ne beba akola nso anya 10 years ne beba me na hu na ma kire ne se me de ne be ko waju se wa ye na anyo se on sha akola ne dia me de ne be ko waju nti ya ba ye na ewie ye ne bibia na me friend ka kire se me de akola na ba enti me de wo be ko waju akola na wo hye no en wo se me send wiska en ye 5 minutes kra ma en wo send me 100 cds ade achi no sa frɛ se mokɔ na me se ye nkɔi no se ne me ba be hwa akola no ti wo be hu akola no na se wo ka ne se eh we dey osata pa o ena me ka kire ne se me se me de wo be kɔ waju akola na wo hye no no en wo se akola yi wa hwe na dru sen akola yi wa hwe na dru so onko SS onko university na hin wa hwe na dru aso de be kɔ waju fa me kɔ waju e wo de me kɔ waju na se ebo on be chama me se no na metua o wo de me kɔ me ka se me nya dwuma ena me de me ne no e ho no o ma se me ma no o plan no hu o mo kɔ mo se ya nya dwuma so no ya dwuma o bie dra store afi so sa supply microphone enduro ni bi ba waso du ne kwa wadwo be ka se onye dwuma oyo ebo a mo be twama no no ena wo betua nam de o sa o free ho no sa ma akola ne 40 cds timba mbe bo me ma me mama ne no mo se anipa ye ntwe ne so manso me ma me kwa de wo se won hwe no agyan enya me ne hwe nipa na mo so se ba bi akola na duro no se me so me kwa wo me ba we no ba bi a me tena ton ade o medina me kwa ba o nipa wo fra be tena ho be kwa kan aye ntokwa nti me so aja me premen kwa nti me de ho amani pa kro nti se me se na nya dwuma bia se de me tin hwa akola ne first no na me nsa me nwoye no se me nya dwuma bia me tin hwa akola ne nti no se waka se won hwe ne dia ne ba bia metimi a me de ne bekọ bia obehwe ne bia no me de ne bekọ me ma me kwa de o se mi nyai ne nipa de ye ntwe ne so manso okay ti ya kwa na akola no mo bia school na akola ne ye se ma me school atale na sei me school mpaboa na afi bag na me se ne ye fro papai ena ofre papa no
ana one ne kasa no ka che so be send in 100 cedis am se we nya hwe wo de ba am de akoto bi ama 100 cedis nse ne no be send ya minim be friend bi a o se me wo ha ma ye busy ensu oto then wa kan send bebre tie ya me kwa akosend ya ma wan send be sinne na me so me hwe program wo Onua TV na me se ne me so me de ba dai mu na mo kan bi abo me na wa hwa akwala no esi akwala no wanya fie sai akwala no wanya 10 years ba na ba ma ba iti sa me wo akwala no pieto 1 cedi kronto obi ma ne da pieto 1 cedi chale what 1 cedi kronto obi ma ne da wonim kwa akwala ne fa so odidie enti won hwa akwala no papa no hunu no awo papa no hu na me ngo ya fe no awo na me ngo ya fe na me ngo da afa ma wie secondary school na school no me nyihwefo me papa anhwe me enti no me pese me kra na me pese me gyan na me yese da bi me ne na mu a enti ni mu a biti de na ke di bo ame na enso so no results na ba ye ne me ntwa ebi okay na me ntwa bi no na me nya obi nso so an ka sesei me nya dwuma bia nso enti bi ko hu no ye se ne me boa mo atimi akọ school no sa na ka kire bi ntimi na enti na ma me so me ye den nana mensa e fe nana mensa ya mensa o kumawu edi o ma fo di nim no eni ya mensa abeso do bi so fe na honorable okay ade wa ya sam ma Akoma wa standing MP party bi MP pen enso enya eni wa hware ba onhwe no wa standing party bi MP pen eni wa hware ba wonim se school so won fa so betimi akọ school abeye onhwe akwala no fiti se me wo akwala no wanya 10 years onhwe akwala no enya se mi betwa ntrato ne so enti abra buko shia papa no shia no kwa bese na wokoto duro me ma me ko hospital ne atwa duro ma ne se won koto ena obae na onya bi no ye se ne menye nkwa ya mensa drugstore ho nkohwe se menye bia okay ti beji ya me koye no na onna na wo ho na me de ayini chenze mpa acho me pedro we bi nti wo hwe aduro no se ebi wo ho en wo se na ye fra wo sei na me bo mi din kire no okay en wo se fa wo number ma me ya na me ni wedding komo that empia won hwe ne be en na me de me number ma no ti ko fie no frɛ me en wo ni me din komo na busa se na wo yire wo na wo di fie san ya wo se dia wanyini na wanya ben fie san sa bra no hwe na samra wanyini 40 de do obro na obro 40 na wanyini so won fie san na me was 24 na wo 24 and one also bro 40 yeah wo ko 50 years fine wo ko 50 years 50 years 50 years and I say I no ka say 50 sa de besa na ni ti na de wo adwono bibi na de wanyini but wo ka kire me say obeboa me me so no me ni hwefo enti wo ka so obeboa me nti na ma me ti ase kodi na chi no oluma no o ka kire me so obeboa wo je de tobo wo abra wo 24 years ya wo ma ka so me papa anhwe me papa ja me bo me ma so aye pani me ma me no ne last born me enti no nya hwe bia na wo de hwe me papa so nhwe me enti me wie school nu a o ka so obetim obeboa me menya ba bia si no se ne obeboa me de a ene me di na chi okay enti one shiny age ma shiny age because I mean so obeboa me amenya dwuma na metimi akọ school no okay enti ma me kodi na chi no enti promises by no the promise e wo a de waka ne so obeboa me ametimi anya dwuma ye okay no se de dwuma na ode be mo aye ade adwuma na aka so pa so obeboa one day oka say adwuma bia ye ma adwuma bia obetimi anya ma bia na me say adwuma bia obetimi anya ma bia me ye na me de aboa me ho na metimi akọ school no en wo ka say you okay sabre na ma meti ase me ma meti ase na me papa ti ase ba say de me ma meti ase ba say de me papa no wa free me enti wo pani wakohia no na ma mi bi se o yansa wo hia no no se ne yire o ka kire me say me busa ne say na de wadre wo yire we no se me yire ja me na me yire akum waja me asasa ne ne mako saa na wo kan ye wa mi sase mo ne e na de tokwade ba ne yire ja no wo se bi sase ma ho de me musa o ka de o ka kire me ne say de yire one ne yire akwa ne yire ejae no asasa ne ne mako saa na wo kan ye enti adakwa odakwa enti wo sam pa ne yonko ayi abasiriwa wo pe na o hu me no a o ka say obeboa me no enti na me de ma ho no me so no me nya dwuma enti so bi so bepa dwuma mama ye na one me betena de ya ene na chese medi na chi na ma bi ko di na chi odi na enti mi so asem ba ko eye adwuma no a
na ebia meba mami misa question wi na bram eye adwuma na ebia wo pese obi ma obi ye eye moa na wuhia free ne ho anas ahokyere ena de wo ko mu ana wodo bi na wodo oluma bugi anya odo bia na de tie ne se na mesi minya dwuma ni ba be kro mo na dwuma ni ho ade na metonto ka so ya na omo nchi akra enti oyes obebo amenya adwuma obebe pe adwuma ama ye no enti na ma mi kodi enti na wo no oh nenye adam de na menim sa obebo ame enti na wo no na menim sa obebo ame dabi enyi me question na no enyi me question na no me o dodge me question na me koso obisa ko so be ya no na wo no oh nenya odo ba na minim se obe manya dwuma na da achi me so ma bra ba me ye basa enti emwa na wi na me hia mo enti na ma me di na chi emwa na wi ya free no emwa na me hia we nya wan kasa wo young guy bi abrantie bi a ebia wahia wo pa we bia wo bedo no wo betumi na bobra oh na abrantie bi na me ne wo batimi ne nkasa bi ba enti ma me ni ja sakra na me be wie school no okay enti on dey me forget no ansa me be wie school no okay na me be hia we no ka che me se obeboa me manya dwuma na metimi akọ school no enti na ma me di na chi enti ma wo di na chi no enti obi betimi adi obi achi ho na nya odo na emom na mo na bia opemwa enti wo di de na ye moa na me pe because me papa ahwe me enti na me se bia na ko secondary school we dey enka me come anim Akoma FM na me se bia obeboa me okay yehwe sabre no na oluman bugi ni sika say oluman papa no me ka papa no ho na papa no fo ni de obu de jima shi Emilia papa no na akosia na Emilia kesi say de ka obasho ba no ko sho ba no ka fa wo so dabi what your papa na make na say what social media na papa no bi ni nam ho sa papa no ma wo bi manshi o sa papa no ma obi kaki o na pacho papa no manshi ne kaki no wa ma me manshi o ma me kaki bia wa ma manshi wa ma kaki e de no de ma wo aba no akola no o de ma me na akola no so waja na bo me so on sha akola no me kan o se akola no o se o hye na duru sen na on hye obi ama na on hwe obi nketo mo be de no waduru panimfo mo wa behwe na papa no wo ska sabre no wo sha woni ska kra ne ho nkire no na ne ho nkire no na papa no ase ne ba pani de se wo ma sen ene de wa anka papa no anka emi papa no anka enti ehwe me de me kra de nya ho na me hwe na me se menya emwa bia da achi me soso me ho nkire me nti na ma me di na chi na wo mo ye di wo ma chi de mi ye hu se bia papa no bi no wo na nya ne madam me hwehwe na papa no pa na emi wo no but because of M20 say de o kan asa no obi o wo no obi o ba bi o di ne tiri betunti won pakra ne say na pa no ate ase because won pakra na handan a wo betumi anya ba bi di ne ti ato so ate ase enti ne wo kai enye nwanwa ahokire na wo fie I want to feel me papa and me. Okay. Enti na ho kire wo me so. SS ne kura me brave pa ansa na meeting awie. Me wie kura na me de ka wo school mo nti no obi kura na be ye me mo ma me de kwaje me papers no. Akoma FM. Papa wanya the yire adwane agya no na wanya young girl. Sabre yimpo ohun ya me fe. We a very beautiful woman. Wonya makeups, wonya hwe but wanimu da ho ankasa tuntum da ho. Enti me hwe wo sese po na me twa picture no 24 years said ye na we sit here papa no ho ampre no se menya babawa ti mami nko hunu na busuafo mpo na me koye no ho ade there be ono de o ka kire me ne se obeboa me menya baby etimi akọ school no na me so me wi a me so da ache me so me de abo me bra sa na o ka kire me okay enti papa no nana nana mensa bra wo hu afo anko busuafo kra ma busuafo se ba anko baby se na ni yesie na mu yesie ye o kan ya ne se obeboa me enti enu nti na ma me so meti ase ya na me di na chi ne fie na na akọ anabia no no de be ko baby no de me ko fie bi o kumawu ho na no de me ko no fie a wotim me nim se fie na ye ne dia dia na last bi so de me ko baby a ote ankasa okay wano so kumawu kuro ni mu ho ene o de me ko ye wanko hu ma ne ma hu bibia hu se da bi papa yi baby o de me ko ye na ye ono ane ne ma ne ho ono ane ne ma na e wo ho okay enti ye hwe papa no wo se wunyi san ye ade enkomo no onu di menyin san ye sa amre kra de na ye ko hospital free ni ma ko hospital free nti kra de ho de na ha me sa ba te didie mu no na enkoyi o ka se koyi gu o ka se bi enkoyi mu e na me so me ka che ne se
say me nko school me fie adwuma enti nyinsan ni me nyimu mewo woni ne try fie se asa na nyinsan e ko be afe woni ne try fe dachi MP ai was MP was standing MP pen was standing MP pen was party no ebia na be hu no was standing MP pen me won picture crowd minim ya ji crowd da winim was standing MP pen MP obi a wo emi so obeye MP dachi na che se wo ko school woni mumesua so mfa so na wo hweba na oto na sawram se wo hwe no dachi MP etu nyisa no se koyigu wa ma any reason di ntia kone koyi nyisa ni to go enwosu tie o na some kan ye ne say me nyi dia na se metimi ahwe no sa no kan ye ye friend no na monfa ne picture no to so na ye ne ne picture no van to so sesi ya ye majuma me se me si wa sha wo be kofie na wukunu ehu when ma transmogrify when you dia ma enti on the serious note ye hwe pap woni wo twempra mfie so ya asa na nyisa see on me nanti na ekobe afe because 2019 and akola nso 2011 okay afe wo hia no wahia wo bo so wo be su adwuma ana wo be pa adwuma e dia ma waye afe before nyisa ni beba na ono na tena keka kwa afe wantumi anye sa ne manama wanye there be wantumi anye sister na wo pressure no papa o ka say o ma make sure application ko baby nso o mo anfrɛ me da application ya wo se kopa de obi a wo se wo be pa adwuma ma me ka we application tro sem bɛyi wo se application no o try na sa no wo se ma make sure application de call baby eyin fa baby a che me refi me bas kwa ha area baby but me refi na the application no ko na wono wo hwa na se baby kro no wo ka se ko no na wo ngomesua level no ubetumi anya hwa ye adwuma ani esa de minti aye adwuma sua 1 se bi odo betua adwuma 2 se papa no obema ebi adwetre bi ebi afakofa ne ma to wa ma mbisa akola no so wa wonhye no wa ma mbisa sabra ne hu yam yo meka sai wo bi ye the same mistake mistake na wo ye no wo bi ye the same thing woni bema wakosia no at your age 24 years wose meboa amwa ye adwuma woni ne tena ya fe no onyamfa sa adwuma ne ma na nda so ne da ana woni da no moske moduru bia woni ne twempra ompra no moske moduru ba bia ma miska bia modu bia sika se na nse no no di ma wa wentimi ehunu se chop money bia uko hunu na wa ma wo chop money nyese bia obeka se jiska na bibi kura ni a chop money de odi bedidi kakra enti afen we ehunu se papa yi wo fa nkosi ba bia wa promise wa fail and none dia woni ne da all right o because of your girl ne girlfriend or your boyfriend what you say enti wonu na sade na Akoma FM and then we ehunu ni wan twe hontem em ni se bia obeye dia wunyin say impo why ya dia why you are hene nana mensa nana so edini dia obi atumi di nana na so di so why you are hene menim sade nim se oyo hene saade a na nyew na wo sana menim se no first me pa cho nye first no ye friend na mi onya o hene ba wodi wo hene bi achi ana wo yo ko chini bia eni ya bo no wo e bia obi ko nya so hene ho ahwan hene bibi sa wonim anya on sada anya on hene sa se kro bi so man hene ba se odidi hene because so at times me friend no a o se me na na hima wo abaabi enti ye free ho a me frɛ on frɛ okay se me so me to ma adwi mu say 2 years 3 years no on frɛ da just me na me frɛ no last week I catch say me dey akwala ne bebe so de ne brɛ me so de ba ko si children's home for kwa no sa na o catch me so o de akwala ne ba ko si children's home for kwa no wo de akwala no ma ba ko si na pa chow asem ya Emilia kanu no de ye me dadodo enti na bomode na fa na me enchiremu kakra akwa no wanya fiedu mu a 10 years no for probable
10 years no for abobo na wodi na kwa na busuaf akra na so ne sako na busuaf me fa ne nko be se me de menim se wo ye pani nti no ga me hwe se wo be ye ne pani ni enso ma hwa 10 years ni wonye na adwen se wo be ye na se de na me sabo modie na fa ye frɛ ahoma na ko wodi ma ye nkyeremu de bia na de Emilia ka no wo boa aha number ye mienu ba kon so ho de Emilia okay de Emilia ka no ebia no wo boa na bomode na efa phone no Akoma FM na akoda no ya wo misa opapa se oh nitio say ma wari amene me kunu na tie nti woni mi say won na ye ne papa nti la da no ye ba ye no obusan say woni mo papa na kwan ka say da bi minim no okay ti se ba na woni ne tie no no na hwa kra no wono na ye fe ne say ye fe na Samoa ba Samoa nyame nhira wate se wogi obi de eye ne yie na ne wono akasa efi ne ba ma no ba no wato akra na sawram se wogi obi ba hwe ne nti wadwuma bekoyi amabere bia wotumi ahwa kra no ka amen me ka ye ka ma me kana dia soso ukura adwuma ye no ahwa kra na bi ka enti na mensa me pa cho ye frofa be me na fa na se me ma no mu ya ye stubborn me ma ba emrantie kra de anim so mu be se nemum panimu mu a papa wanyini nti Akoma FM kafra fa cheme enki yenim se panifo nyina de nyansa de nka mo fa nya hwe nti papa bomodia nefa na mensa menyini se wo hwa akoda ba ko menyini se wo hwa no a ko obai be firi ba bi ofiri de waba se wo hwa akoda no enu nti wo de fa na yeni nkomo emema ba mu ya suban bone wo tama wo ni ne twempra no wo na wo fa for frɛ no na wo hia wo no na frɛ wo sa on the frɛ me ma na frɛ me so na me say we no ba mu ti to me bi kra me frɛ na bi ati bi frɛ na ma forget kra on fa o pe wo no ye bibi dia no otwefo na frɛ me bo a sa bre no sa me don na frɛ me sa me so de me frɛ na no fa ba fi sa kwala ne ba mu no de be frɛ no kra na o de ama obi o so oni ho nipa nka che me say oni ho se ne pharmacy o se drug Akoma FM ewo ho da so ho o sa supply microphone do kra da so ho wo to mu ade adi wa wari ana wo so wari o so wo yire Akoma FM o ka che me say oni yire so oboa me wo akwala na kra na shema chi be 3 years 8 be 5-6 months no na me tin radio to say o ye ne yire ho ade e wo kumewu yey what is say o ye ne yire ho ade o mo na so no radio so anya wenye ni paketwa wobi a wo ye ne yire ho ade ya na so radio so anya ni paketwa na wote ye no sa na ofili oh me de ha me sa na mensa ye gusu fra wo ba me na bomode na fafo no 10 years wo bubu a wo sese a 10 years no ni sika sai na 10 years ni sika abedi mi ho kra no me de me kan kese kra enu 5 million 10 years na enu 5 million na nkoto akora ne fama no so no so hwede bi o ka che me so de ne be ko children enti sasa amre so na ono kwa na ye me benti na me forget say o de on hwe no kra ade ba ko pentimi a medi pa hwe no but to say we be kan wan madwuma ba bia me ye adwuma so abo me no ama ho kira ba me so enti ni say me say so mani abere no ese mplatwe ya wo ko tete ese wo boka pa na wunya de emi me boka wo boka wanya udwete wanya me hwe wa me bi kura ka me wo wie nkwa nko bibi kura ma me na ka me fa eni dwa kura na se bia school ya anye ye kura fa ni dwa wansi di kura wa ma me bi akura no wantu ne din akura ndo na no ne be ma ni din oka che me so de na to ni nua ba se wa nti akura ne ye fe ne ya se wa na ni nua ba ni din da so da wo ba ne so akura ne fe sai ni nua ba no odi ni din tu so no sika no oka che wansi di kura ma ni bi o ma ni bi wodi ni nua ba ni din tu akura ne so no sa odi na to ni nua ba ne ma wo sai sa fa akura no wansi di kura o ma bi na me kwa akura ni mu no na ni nua ba ko frɛ me se ne papa ne ba ha ene woman bi ba say ono na odi akwala ne to no so mo ba no mo ba na mini ho wa amra me hwe na ne wo mfa ne na ka je say ma me na ne nua ba na wodo ba no eto no no fa wo ne number ma o na ya wa frɛ ya fo obi nto obi ko enti dia no ye anya hwe onye hwe ya gusu frɛ na mensa wo fa ye ne komo
na akra na wo ba ye na akra kama fe ade na wo be wo ba na oso papa na wo se Ola na picture wa ha nti mu hwe picture na mo hwe ya hwe picture ni na hwe papa no a be hu ni pa o se no Ismail je ni hwe picture ni hwe papa no na ye hunu wo ba wo hwe ba so mba se wonom 21st clinic o ye sciatica expert no enei wonom si o yi Ghana fo bi mu no mama akwaduru ba bi a wo maduru no enu ntinu wonom ye chamo 21st clinic ya chamade enu nti wo de yi wasom ne tie ye pa yi wasum wasese wo ye akunani oba kurafo no emma nko a de ka ho asem wo ye kurani na ye be ma wo nka ho emma ene ye ka o masem na fe enyanka wo mo every 18 years eba ase enye 18 years ekosoro 18 17 16 15 14 13 12 na 11 10 8 sabasa no ebesi ase no mo na 21st clinic say one eye free treatment e de amamo ene ekurafo de fa won ba bia wo fie no ekoduro na emom no eye manko a ena nkoda no so ma kire na ye free lab 21st clinic almost free lab wo ba ye lab wa yenye kapre yenye osempua mechire wo date no afa free scan say bibi na ha wona person betwa scanner 21st clinic say ye yenye kapre ye tokro demo obi o won so tumi sampane na wo no ene na eja wo no ba asase so massage onye ebida enu ntino oba na massage your body emi me do ba kwa why ya ka che daddy mame me fa mo kwa ne massage mo eno so eye free massage ya se wunya bi da wiase na 21st health clinic ya de ma afa free medicine ye wo scan lab ya massage wi a edure wose ya de ma no eno so ye free enfa won se de edure ne buosite 21st health clinic ya de ema free eye nyame eye aduma November bo so ni de to so nsia 6 November and 21st health clinic no ye niema mu free e de amamo anopa no nwotwe e de kosi awiadum ye no 8 a.m. to 12 p.m. na free e be koso okumase ehwa overseas ultra alpha radio ehwa ehwa total filling station ehwa total filling station ehwa overseas ultra alpha alpha radio na just say ye ne ehwa total a filling station edition mo nyame ya duma 6 November and na ekoso 8 a.m. to 12 p.m. free lab free scan free massage free medicine bomodiana ebra ya de bi free utinwe so koso na mareso etete wono eno so bomodiana ye show ni nyina free bonto asam ya media ma no se wo pe emu nchemu foforo bi a 21st health clinic e was 0540 311 0540 311 oba ye be shock kama na wenim enemu nsan ya de abenti ama enipa eni ahoto emembe ni ahoto na man ni ahoto yese ntoma katade so ampa wo ba bi wo otimi sampa obosi backless stand chat bibia aye kama ne ho akono unu na asadokono so nchenam na so sa ba we would ne ko na ko drumpam Akoma FM aje so koto spray ba e ko yene ba ye nyina da na wo de spray dem ho nyina na je say enye enemu nsan ya say wo ba no you go no ene wo de pu asai no emi kasamba ko etwato obi na fatuma ne nana mensa ya fa no wonfa na emom ne ye ne akase ne ko ye ne be fa so ana mensa Emilia Mponda ekasei akwala na wonhwe no me de wa ba Akoma FM ti omo frɛ wafa na tie de omo ka che ya friend wonfa intika mi omo frɛ wafa enu ti ban sanka Zahara Mr. G capsules ne bi etutu enemu nsan ya de ase deku ebia na chose oba no ensuo egu white no ama wakoso kuma enum no emu ebie wo trase na atoafo enu achi no so wutumi se eniema gudo bi enkoyie eho no sent wo ho winya Zahara Mr. ne G capsules no so ena be ma enemu nsan ya de gonorrhea ne syphilis adawromenti ene sesei eniema bema ajo bema everyone say Akoma FM we kra enu ntima wonsa enka bi oba o bema wadro eye Zahara Mr. NFA ni G capsules no na wonum ode Zahara Mr. no ene benom
capsules no wo de zara mecha 3 caps na afa wo de anom G capsule no ekoto ni pedua ni mu a ebe broskoto bibia wo bia away ama na mu say ya de ni nyina ko zara man capsules so be ma na wo nam ho wo bibia ya adwuma na so kwaku do nsuro no wawu enya adwuma wo do branda wo bo adabrijo wa ye mrese kambu sauce wo nya zara man capsules no enie ma be kekense ani mu ama bibia ya kama ama be ma wo bo adwuma no age 3 points what eno no wo be fa zara man capsules no anopa mienu na enwumre mienu bra wadidi awie hidi e ba mesa ne de ene malaria na atia to sesa akoma da ne dose wonya bi se wo bere hidi e ba mesa ne bi typhoid diabetes anapokra se balance blood pressure ne yie pa e ma moje di afrisa ne yie woni padua ne Akoma FM e ba mesa ne tayare eno ntiba mo sanka Sahara nura Currency Ventures e de ba ne bi o ka she drugstore in herb of mass chemical shop mo wo benya bi e ya frayen e was 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 0248 569335 na just say ma won sa enka enro yi ebi na unim se say de emma no munya ni da ho na mema ni bu mu kwasea woni be ma ete na sa wo hwe na be ma ni sika semu ade ya onua woni ne kwada eya nonnomno yi bi fa bo ho bai nonnomno yi bi ema no mununum bi na fa mfa mom ho bai emema ba pe sabe so ono mo ema beda na emom no omo mpe ma Akoma FM eti be ma no ya woni ne kwatena no hwe ni so be ma bi ho ne nsa chi eden woni ne wu abebre ni sika yi eden woni ne wu awo bebre be ma bi ho a wo emisa ni sika sabe se wono abetrase se mi yi sika de amount eden se nipa no woni ne wu a wo bebre e ma no nsu ya de wei on sesa sa na ni sutie oh woni ne da na wo bo ho ban body no be firewood yet ase ya kasa ma mo nkokora mo beko enu ti mo kwa mo ho ban awo no doso nye be ma bia na wo ba ya wo be pa wo bi ba ye obi anan wo bi say gen no obo ne de hit and run and wakwanyime wono na ya hit and run. Can you imagine hit and run and wakwanyime ye man kan chance wongo me hit na makokeke won so am ho ban na na wo oba wo so won hwemba wa ma ne ba wo oba ne hit and run na wa no wakwafa to ho so Akoma FM esramo mo ma ye ni na ho kakra emema na ya ba no wo mo eye smart munye hurry up. Ya the second story no to so and 3 stories and ya de bremo ya bone pa na emom no say bia wo so wo how wo problem bo mode na fo asam ne bra ko mam nsam dwumade so bo mode ya tutumrika ya so stories no ye nyan no ya wia ya hwese ye di a kire ye tu ase ekosi fom enu nti obi e wa so wo de ba ye no kra so mo frɛ me ya boy ya points ya pekwan ya de wo fa so enu nti tra na tutu ayampia ya beba wo so manso aprabon papa tina wona kasa se wo beka se eyi mikunu ene kwotua wo kama wo so okoka ya wo mo kan ye no wo mo nka biem nya se mo nka me beka asem bi nyame amama botre papa wo trimu odem papa wate tina wona nyame aketua ba Akoma FM ugu wo fasia wade enye wo ya e tra kasa se wo mo kan ba ko mo nka biem tina ho ya time about center one the time about mesha ba malaria ya de ase betutu wanum na atwa wontumi ne de honam ya me se wada bomode ya na ma usaka time about mesha ne be ya de tutu malaria ya de ase deku wa ma fo ye di time about mesha wada se no wanua edoso chempo no anua enu nti wonya malaria wo de time about mesha bomode ya na enunum bi na entumi amwa kenje ba capsules nso na ebisti immune system no na sai atutu enem san yade ase mroma bi jana house atonso na ko junction kwale na ka ba dani ba misi ba pf have me ozos chemist apidan okọ chemical na ba shop ya mu a wo benya time herbal center wanum no pay ya time ba mecha time ye de brato yade ne so ba modia na frɛ 0244 417 669 0244 417 ubenya biato afa yamra ya second story no so ye wi ane the third story no ato so Esther ma Esther yama wa ha ya ena bibia bokode amiada Esther menti wonko mikra na menti wani menti
metie for de menya hwe so mo te bibi mpo mampa chewo me ha nyina ne se na mi so ana me ko tena obi nchen ti me da na jo ameda na obi na madam nya 16 years na me ti me anka anchire ni pakro no so aya ma che ena edini na mua na mde fa ba ma me ne tena ba wa yi ena o ka se won ti me ne tena benti Esther, because of a situation enti we betina pim enye say why okay yanko enti me sa be fa ba ma fofo Akoma FM de me ne wu mienu aya bibia na ye akasa ne ntokwa abufuo nketen na ja oso wonti mi nwale bi no de me koma eno ne ba mo to sese no mienu ode me koma me nanam na ja me nanam kan ye no mo sesa ade wonti mi nwale mi bi mu de amenta se na ja me nwene so na menti ase da bia meda bia nipa ne meda one meda nso na ma ya ase ya me ya ade be china ya se obi afo no ne na be ma afo no ne wada no na ma ya ase me ya me ko mpaibo me tempaibo bia me ko a enye yie me ko na me timi sole ahomache anadwo be to ofo kroko me bo mpa yesa me kama ni to wase me da ene o timi esa bakura che de bia oni me da me hu timi sane me se de me ne be ma ada na me hu sane me pepe ade ba chin bi wa me timi yesen na me ti hodin ama me di dwa me ko dwa na kura ade ton no kura enye ayi bia sa enaja me se me de ba be da ma me ti se mo ye grofo de ma wo sunsun mu asem na ja be sra mo hwe ma me enti wo se start ye no wanya fie sen 15 start ye no wanya fie sen 15 years na wo no obi na tie enti start ye no wo ne sen wo dad na na sie ana chechemu ehonum ye hwe me da no me hu se ebu wa ha na eyi ne hu se bodani bu on so e bati se enipa ni me hu no me hu a se wone madana me hu esane me wo hu no answer ebia physical me da ho wo ne physical na se bia dayem na wo hu nipa no chechemu me hu nipa ne se bia nipa ne me da ase wo so me mu ne me da sa anti me ya so ne first ne kwa da na me so ane de na ya me se bodani na me nim hu ti aja onye obi anka nkyere ne nti na de ma me na wone ne tie no wanka kyere no anka ma nti eye me sa na ja wosi wo no nipa no se oye bodam ni e daye mu ana daye ni mu me hu nipa bi wa me hu ne se bodani bi wa kwa me na ya nipa bebre na me ginam ne ye hye me kawa nti me no eno no me nya obi anka nkyere ne nti no ma nya na nti me ya me be wale ye no be ma ne me da kura mpo no na wasole ya bia den be wo sa ti mi sa ne me be da nipa ne otimi ni woda I say that na dwe ukoda wotimi ni woda empre dodo asan ebu ampre mienu bu ampre miensa Akoma FM empre nu ana prensa maako se mienu se obi a wo mo wo akohoma wo mo akohoma wo hwe current free ekro no wotimi ni woda 3 rounds 3 pa chan etu be sorry no no ayase ye wo san ne tu ya me ya ti se obi a obi be ma force wo no wada no wo fo me ho fo so me tese ma ya ase but so say eya wo sane o me ho sane me so me ho fo me tese ma ya ase eya me ya me ti pensi pa wo ma ya ase woni wo da ya na ya wo ya na say me hu say le enya me ya na me hu asane me na me ho aye me de nti me sori anopa no na me ti ono da ho ya de ti sa de wonu be ma shi ono se bia oba ya zim ana say bia o suso mu sa de wonu kunu da na wo suso mu no na afi de hu asane wonyi ni say wo da be ma bi na be yo sa da bi ma bi mamu mo ra da mo yo sa Akoma FM first ne boy bi a wo dwendwene ne ho afi wo ko da yem first na wi akora mpo no ameda no na ba ni sa wo fa be ma ntem na ye virgin sa bre no na wo fi na ma fa be ma ntem ma fa be ma wo fa be ma na wo fi say sata mu no a start ye me sa no na ma fa be ma na e course ye me sa den sa it's your first marriage no when you fi say
Mama wo be Mama wo 25 years. Anu ne die ne see poti kiremu a e ma ba ma no ko yin. No die asem mintimi nkyira ese bibi kakra bi na bufu abam bibi kakra bi na bufu abam bibi na esi ma se bia fa we ntu ha na bia me de koto ha na bufu abam bi wa ti mi ese wonhu adekroma wonhu adekora wari ye nyina so na sunsum na no oba me wari ye nyina no oba na utumi no wukunu da Akoma na ya me ya obi no sunsum ne beda ne nti eya na ebia ne kunu no wo no kra no ne honya na eya sa kra oba me nchen kra na me dwane ti esa na ya me ya bi wa ya me ya edie na ya o ya sunsum ne die na be ma ne be me kunu ne die no na ya me ya nti oya sa oba me nchen na me dwane nti wono free wona be ma foforo ba no amba nti be ma foforo so ba die na si no de me oba me tehwe me ho asa me ho asa ne me de edie na won tehwe me say first be ma no entumi angina e no koye wono no ususu sa eye normal ana say eyade na no beda no ne pempamo be ma no ma ne koye ba me sa na me adwen me ti ase se Akoma se me bi wa ho a me namone se me hia obi a obi sa nipa ni timi gina obi sa ma me bra wa wale me si da bi okay no abusa me sa da mi si mi ni mo o se ama mpa ebo munya din mi si yo obi tumi sia won pakro ni mo onim mo ba bia na aka chem se amma me mpa ebo munya din enti emema dodo sai na wafa wo maba wa kwa mu a because of spiritual marriage nti anye yi a wo mo sai ba cha me ensa mema me ensa wo mo nyina no ebi ye ho ade ana ba ko pe na ye me ho ade ba ko pe na ye ho ade ono so ye den na mo jaye ena me kire o se minim aya ayibi minim ba na de yin no ba ya so otu kwan no ono a de wo ya me ho ade no so otu kwan ono a no so otu kwan eti for ye twa ye ho aba ye ba ye besan edede ho ato so no extra so na afi kaya ho na yemfa emra ho na enne ye ene guess ya ba me na ya samo sa obabesia wo se me tegana menya wo bia brechire inti mawro me ho can you imagine asam ni enyai asam no eni wu ano eden edien eni ebenya edi free sa ne ma wenyina mu afei emema no so adan mudue mo hobo nye de omde beye mu nie me share ba Facebook me share ba Instagram me share ba Twitter me share ba hene ni asese sika dopocho ni de ama wo ba no ene na woro ho kire ye ne ene na fa wo sewura ho kire ye ne ye wie ne blackmail wa na fe wani aso woni so wa yire na akoye sade no ene asemu a eba no kwasem se ano den enu nti ba bia wo bia no na waka me ho e wa 87.9 FM se eye TV na wo hwe no eye Kings TV na yenuanum onua TV edem se make say enti ba bia wo bia no na wo de ato eni da ho se TV3 no o say Chrome TV ane wo kumase nkwade ne ya se ho enu nti o say Chrome TV na Odo TV so abodemo won ma biemu de mu ode na Star TV eno so edem na Facebook no eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM no eye Facebook page and YouTube no eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM me say what the Facebook no o like and what comment and what share e de amayen bomodi asa ene wo be share jumadi e de amayen na YouTube so wo hwe bi ho a na wa share link no eno so e de amayen nti bomodi a dwabe rural bank bonwe brand se make say one ma abie mu papa wa bode mu eno nti ubetimi ahwe bi gas filling station e won kranza wa biem arimbot atetutu kwatwi ene brofo edu one so ebiemu diemu eden Adepa Information Center ewo kwatwi afetia Big Love Radio ya biemu a na che se eye Spain edum Mr. Usu ane edum Africa Market wo bapa kwampansa papa bi ene make say Bronze New York odi ene na aye pinsom Mr. Usu edum Africa Market obapa kwampansa Bronze ene wunya dru ho se ye
yɛne agyae wɔnom fa Akoma yɛne agorɔ wɔnom abiem labiano hotel pɛkyi number 2 na nyame na yɛ information center dem atomic digital satellite dem Betmart Saloon Sokoban one mu ye tire pa emaba wan anim te edem nyame ne mebuafo information center se meka se one mu abiato fans of Mama Akos dem momode na dwoda yen share sanso and na fans of Akoma mu nsam yen share Maa Akos great family yen share charity foundation yen se e wonyina yen share Harima supermarket ewo ahenema kokoben asafo boache junction ma Harriet Madam Harriet ye we dia dani dru ho yebo Akoma chade ye nyanka ene akunafo adoye Akoma achede bronya na ebei eno nti ma Harriet emo ene anwa ane nyame hira papa enanu bi de oye ye ma me na chese eboroso eno nti ye bo wonka ye na waboa ye divine fashion Santasi tech station ho wono so ebi Akoma FM na so sije so menya make say wono so amana ayi adoma so na kran wo bomu se Akoma mu sometime no ebre aso no sam ebre aso enu ntika ye ho Joseph fashion awie wono na esiesie me kama say we no me ye shirt na ehyem no a eno no ya to de aka ni nyina Joseph fashion wono ne pam ne sa edema me enye ready made obi nsa no enti bomodi ya Josie wo bom so wono meet me the sports no ene di enhwe ne mo bomodi ya sa wo program bi wo so obi style bi ehye no ye ofe no watwa me hye style bi na nakua hye bi na ye ofe twa na fa WhatsApp jo 0243 433 465 0243 433 465 time about center what the time about Mr. any KJ broadcast saberi bomodi anama wonsa enke no paybe 21st clinic dia wonom eye siatica expert afa ya so what the kwadan won me bitu ase piwak natural na what the 3p garlic Mr. no aba enu nti bomodi ama wonsa nka 3p garlic Mr. edroway ano ennam na ebo adwuma yie pa K for travel tour and recruitment agency and I was a for a country with some in Aberdeen one now I believe I can fly one at the Ube to crime bar Hairball Center band on pay bank say Nemra no as a son penny same way you dear so we buy bar center where and you now will baby on Bessa Kojo will no pen no casanamo and then they work a formal Caristic Ventures and it is Zahara in Lupano where they about a just sonancy Mawansa and Kabi na yeguso eka yetiefo ene yahwefo ya mu achichiri ene benche ye se Akoma achede bronya eda no ekunafo ene nyanka ye wonom adoye enu nti eba kofonsa entimi nso onyankrompon ene kata ye ba ye enche Akoma mu nsem Akoma FM ase no yenya enche na so se de etie bia no yekunafo ni yenyanka eya wonom ba de omunso ane se omu bepebribi na so se ya yebetumi ediama aje se etiefo eboye ntina December buso ye bronya da no ye dasi ho se sada no ye de beche enyanka ene ekunafo ade ye won madoye enu nti ba bibia da wo bia te wo wa hye wo boss wo be ware na so unu ye na enema amato no yo ba foforo enwo ade ana be ma onso hwe wo ba bi wodi na ko school wo wi osenye ne class no wono ba bi awo ewie ye wo se abofra no enye wo de ana se de o hawo ne tie bia bomode ana fabra Akoma mu nsam dwumadie so ye waskwa yene mo enedin hwene mu eye Kumasi Sports Stadium de obi anim ho enu ti udru a wo se wo askwa ye bekere yene mo no ene hwene mu ya pronsan no ye de tiles nyina akata ho kaba enu nti oba na wawram na emum no sa wo ba na wo fom kwane a na wa frame producer e was 020 3933 582 0203933 ofra ya bajo so ni ya se kamo se eye Akoma achade ya bronyai December no na che se ekunafo eni nyanka no ya beye wonom adoye enu nti ya fiti ase wo mo wo anwa Akoma FM ya biscuit and toma entade empaboa eni wo bia no
wobetumi ende aba ne de agu ho ye free nei egigi ne ma ne kakra ebedru December bosumi no mu a ye beye program no na che se ye nya kakra ye betumi ende adom ye nya nka na afa ye kunafo no enu nti ba bia wo bia no Akoma mu nsem abedwafo Maa Akos evangelist Michael Entry condemn na nekua Pastor Julius ye nyina ye se monom ye ne na ye ntumi endom ye kunafo ene ye nya nka no wo mu wo bibia ne ma bia wo pese ye ba na ye befa wo betumi de aba wo de beba askwa ye ne modi hwene mu se dosun so ne fa ka mefa wo betumi afra ye 0599 305202 0599 305202 sanso ene bia wo de no eyiska ena wonso wo de beba eno so donation line no for Akoma achede no 0599 305202 0599 305202 with this cano efasa line we so a eno so ye beji de wo bia wo de bebo ayen so ye beji na yada wase yensa mra ne yenua ba Esther ento so Esther enti emema miensa emumu nyina no we hu de si ya wo mu ejai wo ne etoso yensa ede na si ye ta so me nsane de si ya no ye owale me ye me ho ade ne mi kofie abusua nyina ahia e kama eso e wo mu no no so se o ntimi nwale me o tu kwai ti wo de me ko ma abusuafo na me na mo kai na ja o se o ntimi nware minti o so ntimi nware o tu kwai o tu kwai akwan pa cho mi nim na we tu kwai so pa cho dabi woni ne tie no na ensensem bi ba entokwa ede na na si wo aware animo Akoma FM bi wo ho a menim ade ketua bi a na bufu aba ade bi ketua bi a na bufu aba nti na mente ase ade bi ketua bi a na bufu aba wona wo pa cha ye wo mienu mu onkra ne wo hinsese pa cha mu ko school okay ye kwana ye ne line hello prophet hello prophet yo prophet na bakọ de yesu ehune mobe mama ya da nyame ase prophet ye hwe ye nua ba bia beda ya awie na ne woka no ose wo bede bia no at the age of 15 na obi ene no aba beda atoamu aba bedru ne panifie so be ma bi obebe bia no na wafri na brabomoko prophet ye pese ye hunu se edien ene de saa eniema weiba ma ware no me da woni Akoma FM TF nyina si Akoma FM na de ewo nyina ne se susu ma ware no obi wo no ma abusia na wo firi mu no ye wo enkonya wo abusia no obi so wo no ma abusia na wo firi mu no ye wo abosu tumi wo se koba ne sa ne se wo ba de pie abusia bi mi sa na wa nyina ho a mompaye na wa nyina ho a so Kristo yi a enkunya na sa abosu tumi ni tumi wa yen hwe ni so bi so ho no ma ebi efi a wotim ebi enime a beebi omudware no eye dwaye wa abontin nti bi se enipakro no na wa yi no sebe na abontin ni gina ejare ena ye nam a ye ko bensu ye na honhom ne nam nti at the moment a honboni ni bi hisse Akoma FM it you attract a honhom no ma ba be wa ena obi so ho no ma na wa ko beebi a eni kwa so ko bi ti se me asofo se bi ma ba ya o mo ma no nte o ye different a hobi o be ti kwa kwaji anointing o ye bi o no kwa eni kwa so bi ka ni pefia afro bi be ka ni pefia na o be da no o be so ba ye no no bi ene o da ene obi so o no fi no abeifo a ewo mu nsu ti ni ware eni pakro no enti hu ma ware ne sa ni ma ne ma ediba le mama ade ba ko ya na ezu kese pa na she so bi na sa hu ma ware ne na se se ni pa no ye nya ni pe bi a wo de ama na amwa na ebi yi achi no na di sisa so kese pa aba be to ne so di sisa so ni bi ne se bi won ma be ni wo yare Akoma FM na so do so be bi won mu kura be ma bi ba be fa na onye be ma ne bonne be ma ne jano ebi won mu ti jano white ene ya dia hudu bebre ejima ma na obisa me ya
ntiemu kakra nyankopɔn adi abom me ya ɛno nso no de ma mo your prophet ye da se papa na sa nipa wei ye bia spiritual marriage bi sa e wo no e ba de say a e kwan be so e na obefa me da se wa me se ba de say a o bia ye wari nipa bia no ye wo ho wo na chi wa de wo enti se ba de say ne se nipa ni timi tu ana mo ko hia onyame nipa bia wo de ni nyame nsa wo no so te se odifo Elijah ye be hwe se wo die no ya abosom na ware wa na ana ye nsu ana ebia na ye fia be fo bia na fia Akoma FM ye hwe me sa pa ye hwe sa ho ho na ti wa de ni ye bi se ya de se bia ba na ye nye nti do so nyame be tie se bi se ni se na wo se mo ye na ni pakoro no nti ye no mama ye deliverance asemo obi won mo ti no sunsun ma wa ye ma kwa so dem we mu di piko na nipa na tuato na mo di ni god ni na gugu so ade be da no ade be tina ya obeda no na sa tumi na sa na wa beda enti ma na mu ti ene na ma na mu ti no e be dia ban se senka spiritual marriage senka deliverance a go di aho ato na mu eni deliverance na mu di ya ne se koba ne sa e be ku se yade na ho na e ware no e be le ti ade akan na wo so ade prophet we ye bisa no wase enkonya ene woni fie eno no e bia ne sede ye besi treat na fade enkonya woni fie ye dia wo so bi ma ye ma na oil bia no na akoba sa eno no e wo e bia ne sede mu besi treat na fa wadawo mo won se enipa na ya ye wiase bia ne sede ne kre sitie eno bia ne ebusia ofrim enti tumi krona e ware no eno me koba ne saa ye ne bebe suko e wo honfin ne wo si bia ensu asemesi na se bia busuma asemesi na nkonya asemesi na wari bipa no ansa ne bitimi ho de de kawa e de nya fa ho di enti depend be bia wo nya asensu na wari ni free e na be tire de be and prophet we so meaning na say bia obi o say me enipa no a na one me beda no ase me hu ne te sa bodamfo bi obi timi describe be ma no in a certain way me patcho we die no was say ohu be ma no a ase bodam meaning wo mu ana ohu be ma no say aso aye de ase oye bodamfo ase obi a wa bodam eneneda be da fi e ko ba me sa ense fi bia enkonya wo no automatically onu be gu enkonya no so nsa enti so onu gu so nsa enkonya na ba ye bosom enti so bi so da ye ne so fi se bedam na se de onu yisi a na che se sa enkonya tu ni na bosom tu ni wo fi na ne wo da enti we bia ne de enya se e bi chichi mu be bia ne mo ne tintini ni chichi na se sa enkonya na wo ni fi no na aware no na we si onya mi nipa bi te so di for Elijah e ko ba ne sa ya na ye se wi di for bi ko na ni timi ko break ma nti nkonya na aware yo odi from prophet Elijah nyame ensha papa so wajebre na wajeche se wache se de tie bia no ya de ne beba ho na nyam na mo so na fe waje ya baba wa ya maye what studio ha esunkuwa na wasu timi se eniema pi eniema agensemo ama no ba menim se nyame ya dum no obeduru ho bibia be ye tano kwasem mama menim se oti me na menim sa akonya wi so na mintu le fukakra na min se min kran de me pese me kama na ti ase me se abrabo no se unyi ya benim fosi wo nim di dunya ene nyame nso ti ase se onyame nam no ko adi fo so se me akodu di ano se wo hwebe ya wo dia obetimi aboa amoa fribla nti wo du akoma nso de ni se akoma bu program na kwachi enipa pii na hwe na wo enipa pii su ni dia akoma e fe mutuni ye nti wo du wo no de won kana akoma nto ni Akoma FM ama wono su di na fa di da si bebu yes so yeah that's papa prophet say waji yes so na woni yen edi nkomo na wo bebua yen ama ya baba we adeso a eso no yotumi asue nyame enhia ababi ya frewa waji yes so Esther de na usu Esther adai
Mami mami ni on eba ni ebi aka me mami oti asi aka ema ni enkonya wo mu fie hono modi enkonya wo mu fie emoti nko wonu ya no mo yasen mododo yasen mo yasen ema wo mu yasen obaba ko aka minti o mami enu na ti wonu ya no ono na ye pani ana wo na ye pani ona ye pani okay wono wa sen na wade eko onde wona ne kuru na tekama bibia ntono na wabo obi ebi abusua pani bia mane ye mobusuam sese na ekoso abrabo mo obi amane ma obi ni wasa me ni obi asa me kobo na mane na medwane de abedra mo sese wadi fie sen 37 sese ona ma ya me man se ope omoka so me fa madwene ma wo okay usro so mbese ba ko said the tie bia no prophet Elijah obebua waye bi pen waye yenim se obaye we so na afa ya ba beka ho asem e de achaman sade na wo beka biem ma de meka se nya me nhira mo ya medwane abeto amo amageme ya se me ni obi eye ba no pe banka se achefo ba na ekasa kirewe wo se wanya ka kwanhia wo no pe mu Akoma na wati ato ama no pe no ato afre ho de wunya eye ba center na ba center de mesrawo ebia emre bi wunya ka kwanhia wo ho antwa ama mogamenti ubu wani guso na wonim se enya hwe efie no fie mi sachi afei na aka ho a woje ho ba bia enye bomode ana ko ba center na banka se ba no pe wanya won ka se no pe mu adwuma emfa emma ene enompe ebeto ato ankasa ebeto ato ma bibia ye kama enu ti se bia eye cancer ena mia mi sami bano be eni abayiru wo fi ase bano be banka se enu ti fo ni acha Dr. Baheba Center na yen hospital ko na wato chema ana wo nai won sana na sami bra ka bibi wo nai won sana ya na ayetititi ana ukoto yo ba de mutu so no husuare Mr. Bomadi na bra acha for Baheba Center yeso gonorrhea dam from ya the stomach ulcer ana be ma wa yemre e won pamu bomodia e wukro no ye bedresse e dia ma me and female won ho eno no wase age oto ne hwe baji wato na ya show ultramodern machines e wo Baheba Center ene ye de e hwe ya de kuma se atonso agogo ye wa agogo hospital ne chen tema community 16 lashibi ya Baheba Club frame 0244 083 482 0244 083 482 and 0272 500 012 0272 500 012 achafo ba wasenyare wanyina bedwane Dawood Aba Hospital ye hia wonu makase se ye be danie wonu enadi Dawood 360 capsules and Dawood ointment adiaba eno kanfo Dawood Aba mission so ababi eno ti wawunim tie na me so Dawood 360 capsules ne de ene esisi ya de mama hye osisi muma wawunim sisi na de wom sisi na de wom eno ti ema wosisi no nka wonto wonya Dawood 360 capsules no afa ahututuo dwa ho tutu wuje ho anye we ya Dawood 360 capsules eyi sisi ya de ya tutu afri ho Dawood ointment so de ene ya ahututu waposo ena ye ya wuje ho ba bia anyi wudwonku ma da ho ne fa Dawood ointment enfa entwitwi wo so ya enkanya bebe ni paduan mu pa ene na Dawood Aba mission so malaria nsi otutu malaria bu ana wonum na ato wontumi ni de malaria tumi di bano no we ya Dawood Aba mission be ebekọ one time quick open for wonim no fiedum yensa o ma bofra no fu a wontumi enfa Dawood herbal mission no ebe na Dawood 360 capsules ne de emanom na mema so anom na siesie mimi enu nyina Akoma FM herbal shop pharmacy ubenya bi over the counter ubenya bi eho na Dawood Aba Hospital na je eja oba ne nkonkura duro yi bi na enonom for 0244886437 0244886437 and 0201 681717 0201 681717
problem sahwini na duro no eno a ene Dyewood 360 capsules Dyewood ointment Dyewood herbal mixture Pastor Julius Mwakwaba ago mejoso nana kwa Mwakwaba ye na mo kwende Mwakwaba mejoso baba Pastor Julius yenhwe your first story Emilian Pong one nana okay that's it mama ene adwada e chair tiefo nyina Emilian Pong case no mama won say de de kan ma ba mi no mpese me bon to fa ha on say Emilian Pong abraba mo bi na o probi ma na boa no o yere ka say nya na o se obaboa me nti age kra ma nhwe na o se obaboa me nti me kra ma on sadi ya kana several time anya dusua ma odi otie bia mama enne se ye se pete asase na hokwa ena obia nso mfana de nche kwa enti say ye wadwe say wo nam ye wabie bi wasunu wani a wo pese obi na mwa wo de a ena na mama no already say problem so de ebi mpa ho da kire say mani pa na aba no den so obi be na cho obo kwa ye Ghana fo mema kwa da so fe mo be say no onya ye na jo be bo no na wo kwa koda nti asese nya say nim no say ye trust ye nkase ye be live on our own asa mi am pese me bobra na me nya ba bi gina say nipa na nya say obi na be boa me ena awiwie ne no nti I think say na dwena be say ntina amwa no ena man no nso no atese o hene say yam pase yam pa yenye hu asat now aha yenye hu because oban kwa obisa no so no kwa wonim kasa na difference na any different nti na mensa na different nti yenye hu say yam pase yam baba mama nka sabi obi anka ni mfie du no ene yeyi na no kwa to ncha say yam pase na yeyi na kwa to ncha na hwe ni mfie mu kra na sabi nka yesusu say enka onim ade ye papa asase ye wonim say wo yere no waja ho na so baba be ware ye kan say akatesi ye ma na won nya do ba ma kire ne dia age ni dia enka wi bi mo the moment o ye 6 years kwa mama na wonya woro hunu wa yi mu dia ene na enya wo yonko ne me na mo encounter biem na ba na sa on sa afre na aya nguase enti nka wonya kofa na wi ni dia enka ehim manya no wanyense ma hwew wawo me ba no se me nwa awokra ma te me ba me hwe no ba nana de wu ye die se obeya ma ahali enya ukasete ma ko kase mnante no munye asunye se yenyo de wu ye nya dia ye be ka kire wo nti mama me de me pese na be ba no ba be to bia na ba be otwanto because me nsem bi ensese so se de ye busan se mama na o ye woni kwa wo se ni na so nshire kwa nim na ti nti na namra na oni ya metrans na onchirche mi yanti ase che se akola ne ye hwe ma ne nsai se ne banku ade a ye be so be hwe no sanye ne ba na ye yi nso ato ye no nso afa no ho adi na baba ye wa pen ba bi akwa ma second case ye be kan wa se won okay sa spiritual things mama ye mfa ne serious de bi ameka se ade bi a ye bone no ye den a ye papa o ho nti ne ma ye bone ba de hu se ye bone adi fatrofo aba no enkyere se asofo papa ni wiase ena sabio abefo so do so a yese amanfo bebe ni kyese huhu ni oma bibia ni ho spiritual things e koso eye adwuma na baba ye problem mama nipa bebre na edi omunya nipa bebre na aho ni omu beda nipa mama de eye nse obu ko wa sa homu ni beda sabio no asai na ne ba nyina spirit wo no beda ade ba chi no wa de ma wo yo ba so me ye ba no asai entimi nya papa bim na sani mo yema ye buye ni guso ye ne se ase hunya ase emfa ho na ase mo sora bibia no mai pa bo we ade bi wo ji so sinkete na le pawurade anim na nyamutimi ye sani o ma tete sa no nti masra ye ne ba ire ato no na think say ye first so for large so wacheche ni ma bebe mu a ye bi en be kasa no ahes mo obetumi di aboa ababa ma sad na ko ba dem pese me kema tiefoti nya hu say sa hu mo waware me hu mo wonu be da na jo mama ya awre ho sama sa wa wi na kasa ni be die si a wa hwa wunya aso nti mesre tiefoti say so wunya hu sa de no ba ku mienu wo bi no abeda hu asa no ni ade ade to hu na mo ntem na ansa wa brabo ansa na wa ba wi akira kwan anya sa emwa akoma cha de mama te said ye kan minim say ya tiefo ni ahefo de omo ye ne ye ba enchere so mama ye kan o ma ya de ti enim say we de o mbete ne tete ni o ma na ebuse bisa ya ndi boutique ni ade fogo o no kwada so munyina no mu bisa won asem ti mama ye besere
the tea for near for said the Jowa Kwawa or Pen Kwani person who was our penis over here. A Kwawa Kwa, they say more and more biscuits and no more spaghetti. Just a bibia, ya de bom Yankan and Kolani, a Kunafo, money Giana and Toma, and only a day and Pabua, and there's a force because you bill a mama, want to buy all your chap. No, your mama, your selection, ya cham or Monty. I did be a son, bossy at the chair, ye biara, Mama, young family, Akoma FM. Your name more anything anymore. So they also quite why your drivers in now ready. Now your my drivers in Abaho, now Oma Ababajina. I think say, oh, you be some mama, can be a tattoo such as I say. You are dancing the Briaman for a year. Namanam so, and so they be quiet at the Ama or Monty to avoid the goose any, not that city on Sabeka. Akumacha the end of Guswa, yeah, GM. Okay, Akumacha dear, and I make a cracker. Or so why na mami nyami bibi a mansion and name. Na enye ono nyankopon na woka. Na oka mobrofo. Na oka ewisia enyanka. Omo a eni bie eho asem na woka no. Enti yesre yejeje Akumacha dear. Kakra bia obi a wo bia ensua. Se be ma de oni bie besere. Enyanka besere. Omo ani beje bronya isuso. Omo so be hunu sei. Yeso ye wo obi wo ho. A ye be nini bididi a eye yie. Na hwan na beye eyamini umienu enti kakra bia wo bia fabra wo de eyesika ye besomu eye anodia so a ye baba abeje bibia wo de waye ready say ye de che ana ye de ya doya eyeyie no ye bie ye kwan ato ho wo de frɛ ye baba abeje ye wie so ye de ye number ne beto na wo de wo hia bibia say ye mra wo nkyɛn na ye baba wo de maye na bronyai ye ne omo ni bie no enyanka nwisia no ekunafo no ye ne omo ni di momu a ekwan da ho ye befrɛ wo ana se wo so befrɛ yen na ye so ya ba abetoa wo ne ya ba abeje de sese ye de ba no na ya be ye ho adwuma pepepe e de amanyanka ene wisia eno na ye sere ye tiefuo Maako na mekɔ ya asem so nana ene Amelia Maako na wo ka asem bi na obi te wo se wo kire akire bone ana me se o kire bone na wo kire bone ne se ye kwa akɔfa nkora bia ba nkora bia ya akromfo nkora bia ya wifo nkora bi yi sikan by heart omo papa mo wai omo papa nom omo wai ye hye wo mu yi a anka nkora ne ba ya sa ate bia no hye e bia ato omo bu ase ade omo magu ba bi pa emo mu nia ne emo mu nia ma wo mu hia entifia adwo na ka hwan na baba se mami se na na ye die se wo ye ma na aka wo baba se wo ko hunu no soso no ana wone na anwo anka na nka wo baba ha ne wa ware yo wa ware aka na won so ane ho ma efise ni mo ye din ama no enti that time no ka ma akwa afutuo ya wo de ma na yi se nka wo hunu ne ntamu a akanya ne se wo no ba ya ho ban ya na ne wo bi mo no ho ban de ya futu bone enye ti na family planning wa se ya wuntumi anye ne by heart se sha wo nya wo heaven for no heaven for akurani awowu wo mo by heart wo behunu akura bi ne nan sisi form ne hu se basa de won di kura wonya na wo hunu na no wahwim wei na waji wei enti se futu wo ne die mesra ma munsomu free say yakase Maako mun kanto so mun tumi kanto so enko a wo beko enti bo ho ban na samre nka Amelia bo ne ho ban a akanya ne se samre wo suwen ene ne se samre ode ne nsa ahye ne damri famu a oteatea mu saa okakura ensi so enti ama emani ye wo mo ya enti awo no yesere mo ho ban na Maako do ni papa no onye na eye bone ma no wo dia wo bepa MP adi wo ya wo hene bi wo dia wo di bra na emuso hwan na de wo ko ye school no eye hwan ya enya papa bi na de wo ko school enya papa bi na bobo anoma no de ko re school wo papa na ha wo enti wo samre yemra ma kire wo se bra beka wo de na nya areho sasa nyansa wei yetumi dia ma wo de na chese ya bra to agukwa si ya baba kire mpanimfo ade a omunya dia ne ya ba wiase afeni ye betu ahemfofo afeni ye betu mo ma ani ya wiase ne ya ba ne sei ya ko ne sei ayaka ye nhuru so eti yesra mudibra ne soso
mudibra no esoso na soso na wonimu a ye beka akire wo ye sese wo ye no wanya ye beka akire wo zenka bamrem asa ne be bo obi panyi se ye hwehunu so hwe ma obusua mu atoto nyema nyina yie nsa ne panyi ama na wo be ya panyi na wo obi a headmaster wo hene ba onyina o se mbra ya chichi sapo ye headmaster go school so ka ba headmaster teacher for show was teacher for ma wo forma enkwe sunya asese beta o na wo ba mo pa so obi ba school na wati mi be do san so nya wo kakra wo fa na wo ba o man go school o ese mbra bi ye wo ma ni wo den den wonti wo hwe ba headmaster wunya bi nida wo ba hunu na wo ya panyin bi IGP asha se pastor na be sure se beduru IGP asha se beduru you are dampa le wode ko ho na emu ya den na nkura no emese obi shata wale de na no obo omo so on famre omo so na emu emra ni mu aye den ama omo na omo ntumi enye gya nkura na ye future no ebe sei 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 eti yesra ye omo momode ma yen na emra ni mu nya den ma ompanifo na omo nim papa na omo nye no na omo hunu nse oye bi omo memu ye den sa na omo ba no esua de afiri mu o hwe panyin bi a ye de ni gina enya asam keto na me enti bemma emra ni mu aye de na enkora no yetumi ahwe omo yiye na ye da ache no aye fe na nya se ebesu na obi awu ni ba to na topa papa bi awie no na odane nani akọ unso se time a wo hia no ofra ne by 24/7 ofra ne sa because na he mu hyehye no o pa ba bi ahwe bi agu enti no de wo ofra ne sa na mmom owie ye ne de na baba mu ne de onfa ne nya hwe yesra mama bi omutu omo hofo wo ho na omo etu omo hofo ade aba no ani soso mako ade a ya ne se be ma woni akonhoma na wani hu no me kasunsu mu nsem wani hu no now on to me mfa ne nsam fefa wo hu yie se de wo pe no na wa wo behunu na wo honam do yi wo behunu o wie so anu wani ate ara hosem na wonya bibia mfrim na owia na waya ase ya wo ya na bema onu hye wo oyi akonhoma ma wadidie na woni wawo na de sese woye na wutumi ne na araho ade agina suwanie because obi abeye na najo o se ada obekọ mpai bo no dade enu kra na nkanka ese opani ba bi da adanu no obayire ne ho awia mpa obeba abefa anwumre obeba abefa ya no seconds obeba abefa ya no iti bede enu kuna abefa no araho sembenie wosu saa efise niam ekọ no anu aye den o se obi kura chese ni kunu ni bejai ni wiye no obi tumi nya se oba ka ma bi wa ha eti wodi abra na me nko kire ne ko ware no owura fie ho na ni bo na ni mu a aye se wo kwa aba enu ano no o mabiem asembe nie ne yanya sofu Elijah wakani nyina awie o se we die obetumi aye wenye hiri baba bia weyi akwankyere emu aduro eno na ama ye nyanche yenim se nyame tumi ade nyina ye yenua ba wonka na koma nto ne yem sofu Elijah waba no obete ne te ama asumdue aba obi so wo bia entena ho e ma ne nsei mesro kan ho tuturumrika panyini se fa na agboto ma nan emo woto tentem ne bra na yamuwa na se ya bi ne ye ne wa enu nti wo hawo enu amade be ma bi oba bi ana se wan ya bo obaye ode oni obi akoye mojafra ena na owu so redu amde yi ye de ose ye oyo ne ye koye ye akotwetwam amode ya ne ji akọ enti no so dia wo problem no esitie bia no wo bi arepi ba ana so wafa wo ba wo ko school wo wie ye wo se enye one wo ba no ene da wo so ba no kra no sa wo ba ma bi o je se on peso obaji nyi se na atumunti ene ma bebre bomode ya so wo ba ne sa na wo so ka hu bi na momra akoma mu nsam dwumade so ye waskwa ye ne mo ene di enhwe ne mu sa wo ba na fom kwani Akoma FM 39 33582 02039
33582 yabefa na fe ya kira okwan no 3p or say 3p garlic mixture any Piwak natural pepper dro ya wode abai 100% garlic extract natural plant juice vitamins minerals vitamin C any yaka bomu aja yade aye 3p garlic meaning na ebi wo mu enu nti bomade na beje adupa 3p garlic mixture ebibidro mu wampam genne na chese uko fiefie bie mu a ebi ho adanti na wo ma no anyo sem hia na wo nkoto adro ibi megu fie ne abusuanom na anwoden entina abusuan mu da ebisi immune system no high blood pressure wo de 3p garlic mixture wo ko fiche wo te yawo high sugar level when I was say na yetiti why ka se dodo anwudwe ya die stroke ente shewa ojo so ntanta ojo so no ya se hyehyɛ wo fu na ya ka se abroso stress na 3p garlic mixture 3p garlic mixture 3p garlic mixture Piwak natural eduro anu anam no obi anom ba ko a no say pa no da batro aka hu bi no daniel ba mesie ba kwalena ka ba apidank angelos we put 3p garlic mixture ni bi ato a for Piwak natural it was 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 0201 000021 kwende beda semako na ya fan kese ba ko pa edini birthday Zakia Zakia ya o ya de oboaye o niam bebre mu we no kra no enne sese ye no de bande on tia no mai e fe say mobile money no mama Zakia ma munye du on tia no mai enne online Zakia lunch my no birthday eh say Akoma chede no the number no etudwa 0599 305 202 0599 305 202 mobile money number no registered number no ebeba to was in 0599 that's 305 202 0599 that's right 305 202 yeah money number Zakia Tiano o de me ana me de fatum se sia ene birthday nti pass e wo happy birthday Zakia de mana woda nyam ne ni tie ewo mu ewade ma no kwatene eni asunje na wadoye nti ewade nso be koso ahia wo akoso aye kese ma Akoma ache de e ya de a eye men kan se finshi ade e kan se bronya ade aha na afia so bronya no ye kura ye mpanyimfo ye be se wo shi obi a se me bronya ade me ji ye nhya nche ye be sha se agege a ne ade a so aka ye be ne ade da o aka ne be ye be sha se agege a ne ade a ne wo wa na boa esu na je se ye ji enu na ye se Akoma FM adwene ho se ye mpanyimfo kura nkokrafo ye gigede a na ejanka no so obedidi ai okrani obedidi ai nyisia bedidi ai mobroni obedidi ai enti ye besere ye nyina ye Akoma kro na ye di ahye ya dwum se afe na so no ye ni ejanka beto nsa didi ye ni ekranfo beto nsa didi ye be fra won ntema eni nti wo won ntema wo de beche ebe ye fe ye nua no abochefo wo timi ne kama na wa de ayi abubom no de aba se momfa ma won eye nhira because emre bi obi iska se ntoma Akoma be se aduonu ye nto o ma ye ton Ghana ha ya o de scan ba ne ye toy se ye nche mama afia so wetima che kunafo Akoma aduonu ntoma entu de enkan ma aba ye kwa enye kwada na no tire kai was me mfia ma mfa nso nya me ne koto cement na me Akoma asore bi so je 70 years me kwa asore da me koto cement 70 bars na me Akoma asore ba ni mmobo onye na afi bia ba Akoma no afi bia ato ba ko enti yenye wona doya efia Akoma pema nya me mfia entuma entare empaboa mama anwa ankrade be no amon emo papa ma obi die e fe se biscuit be bray e be chama nkole ma anonye nkra akra afuso onya biscuit kakra onya drink kakra na koma ato ne yem ya bodom ya sa e da no be wi nyina life ye bodem mu di fidi ya hye so
I just said no we will asem wasa e ma emu mo ya saboni o mo san na wu o mo da asaboni pa we mo so mo bo mo di tisi dwomu a ewurade nyame e dan na be hu ya sa ni pa se enso agabo te jiri ma so e no mo to wa ya fe na say yellow card ni ntia na me we ma me say ayo te mu tugu me so no a fe na me mo ti ala so for ya mu tugu so e ba na no pamro mo di me se no me kwa kabiem da ya mana na do so da ya sa ma de me ngwa ka we mu ene we ayefe wo je ye o ti piem to oni piem na say judge to wo fe ezo mo ka de bia am so ka say no fe no ko ken ma ko ni ye e ma ko nya asem am se me da ka kwa me ka biem kra yo ade fa ya to just amar de enya de fe ni fa so wo ko so eni wachi akobi jumo si wenim wachi awumika wom unam baby ya awumika wom baby ya de kunyo baby ya tiri ba me se parents after na asame for parents no mama o asame gona Akoma FM. Mama, adana say your best son wo Akoma ha no. Ebi na my hand na like ni wano. Bro, mi so na mi say oh, this is the go crowd akomko. Mama, asa akomko. Je me sama so mafu me woni. Ene na ya agro. Timi sakra no bi a chem ge o se o timi na ma. So akomko. Now Emilia on yeah ewurade nyame sesiano makase oman we yie no aye hwehwe ne kekere na yepese yie no ba bia wo se Ghana mampanyi mana dwen ko pa kese mama aye sa afa ho hwe se enkwala wonya hwefo nya hwefo a oman no asomdua abam because mama eniema betum dia be yakese miensa one ebete sa Robin no wo da na do ane mpira wo aye ewura wo de ma be fa ne ma de so betwa cause akora bienya hwefo na akora na ko school mama no wonya ba bia tena onkofa esika nkojiro obi mpoma echi so okogi mo ba fa akoton no apedi obedi enu echi no ema wo mu si apene se buruburo no mama to betwa mama bro ema Ghana for me brankasa ema bre edwuma nka won tumi no nenso ye ne mabedi enti e wo so kum ne ho ma unim se bebo ayi amati 330 na race course na e hwa ya ma 330 ma we do be say me 3 o'clock na manse kai asati ya adwuma wo enye adwuma say 2-1 eni panso fo bisa say yin fo na fo saka no odo wonna because when be ma won hwenkwala no wo jabo no so be no betu kasa me hweme baba obantu me nkasa me hweme ma ana na mama yesa adai enti omampanyi me na nadwe yesra no wo monto na ni mahwe yen na do su fomra no wonye ni yire ma yen sese ma wonim okodopsa wo betu mo besom o mekasa ne kama wo bo ebetwa bo na to so na akase o mo begi sika no e kada na ewu mo beda ka machine po na ma tua no obi be ko 5 million month o se betua o je kunkuro nu ano no kunkuro nu ano no asma me kan do su phone mi asma me kan atinye bi ani o si wo na fe wu ni po na wo de ne ko afe ase wo na yesa asma se ko da kan waji sika no na e ko ya na ye bai ye be sre because man hweme manu na amagana no ye bre ama ona wonni adwuma ye ne doso ama batafoni su woni buofo enkre bi sinachi wo yesei ebi ko secondary school ebi su adwuma mama na woni be makra ebo ma hwe ma no eno kra no pressure da mo so na fa ekoye ba akofo se wo be hwe ma
enti sama woman feme ma no omo mo aye me say we o hina Bronies leadership by example mama kendi na yedini say ye yenhwe so ma nipa di akire sua if say na no mo no ka say di odi akire no osua di odi ka no enantie nti ye hwemo so say na nanom na so duru ba bia na mo ya mansam ni bi age yensam ya na ya tira me ka say ese ye hwe ansa de tu nya ma obi nhwene ma ye mo ne hene obi nhwene ba ye ma ne kwa ma ne ko headmaster ye ma ne kwai e ma ne ko di bra bi anim o ma anim because oni nhwe papa bi obi ba me sua no enne me say a teacher fu bi na mankwala edwama mo pa be tete say owiase a teacher fu bi Pata, asambana mekeno. Teachers ne chire nkura akire. Me say na na say teacher nia watama kwa kito kwese obi on computer do no de nsa e wo wona se. When you be mama no. Kwa kitwa se twetwema me. Akwani ni made no hwe but wo force no wo twani akwa na mana ba be ye edwamanfo. Ade no se basa. Wo mu nyina o se yi wo mu nyina di. O mu sisemo de tene se mi mu de wo ni media me nka wonso wonka. Ene o man no ye pro. Mama yenu mi kana bia eni onyuma woni pa ukura eni onyuma ni pa ukura enye ntuma flawo enye ucha ehye onye udi da woso na mo eje subampa uda na di na mre bi atwam na sebi mpadiasa wo ye den wetima kaseti apanyi okuro ma wo ye den mesima ye kura ase kura ate ye kura ase pachi na yiri honu mo ye hu ye Richard Anthony Saint Anthony nyame nsa mo pa mama mesina no me ko me kura ase na me hu se ko se kuro na na me ra ho ye time mama ye wode bia me se hu twu pra ye ko gira bonte so akopra ya me so fere te so mama ukuru mu fita mama ye prenu ase mfama bum yase wonim na wa ma uye den wo kase mo ma woto ntankese no ya ka ye ho bo woto ntankese no tese ko na wona na me asure ma tese na ma ye tweta obe ma wona afra na nanum ade nne ye bona me say ayemfu bi kro bo de wura nipa ma tese ne mo ene ya efise nana esuba ya wodan de de no enye fe ye fe usuo wa nyeriye wotu obi aso enyeriye wa fa ba bia be kokom nana ohini nana nkwala gas no nana ne nkura ko gas ho nana ne nkura ko gas ho da bodo wura beda baba ubodwa hwan ne beba ubodwa enu onyam ubekomo obi di ne ayi na fisha mo kan se kwa de o mo ne ma bi akweside mu ne yade sofo wo be ko na na de akweside na bola se akweside na ho bola wansi twegu so na fran tomato twegu so ase grasa se chacha udi ade wo bola ho eni odam na wai me se mo emmadie ajapade wo wiase ne ba ye ka che mo play ye di adu na wunyam ya frɛ wa wo so wo mfa yenim so nyeni paketwa ko se ewura mu hwehwe mfoniri bi se sia na ehu se wo wachiri na wo wachiri so dia ka oni onyam ne se ka wa show ma akora ba ko pe ntimi a wo dem wo ma medwetire ma meji 20 million fa ya adwuma na fa hwa akora asem ye ni ho hwi ni ho meye ma na me ka se bi amfa ni dia mawo na ye bu kuro na wo ti so ye board no asante kuro kese a ye kuro mu ni onyam ani kumawu ye kuro ketwa ye bokuma wu ya bo asante bi ye bokuma wu ya kai na nanom woni mu kun wondi wo moja agi asante mesi ho ani kumawu ye ni mo na ye no ba kwasam kakra ho ketwa bi ani ho o hen ketwa ni kumawu asase so ti ye besre na emane nyansa ntina me ye na wo din nyina me de tete na ye de sese wo ye mane nya fe wo ya kra ketwa su ko no ma wo no na wo nya wo wonana kofa kwa kito we de to wona nantem ebumwa e ma ne nyuru ye so yigu wa nya ngunu ti me hwa akwala sese nti ye be se onana ye mfa nkonkon ha ye hwe de be fie kiraba nana to years e kire di antoyi o da fo ho we de ndu ba bia na ma ntuma hene ho kra de duru wa no ya wie wa we nkwati ye mfa nkonkon na ma ntuma hene ho enya de abaye bia ntenten ye because de sese to na se to na mo na mo kan ye se bebe o so ade to anfa nto be frato ti na na foto o maye wada wo ma huhu na se de na pastor e ka no panyimfo se nto wada me se sa ade bi wo ha ho 2 meter kira
nyansa bi ani wiase ade bɛko abɛfa gise nyame hu mmɔbɔ gise mama me se dwamai kura ye boy physical way kura nye hu mfoni ye to mo no mama me pie nya agro adam kan so dem ana mo se me se me kwatra twa mantes na ansa adam me si fom no akoro de meti ko ka fom nam se ntu promo nya wa o ma me ko he wa ma mo se ni na re physical so akọ chine ko na ansa bompa ye mantes ya me ben so ze de matitim wa akore o so de aduane bre wa no o de ma hwe I was saying, Pamela, me die. We to some Akoma FM. Ubi a massacre. So, me crumma. Mammy be won't crumma with a cranium for Mammy Janche. No, or can't say, was shaving can be young and heavy or very shaving. What's heavy me a bank and a cospechi for Mamma. Chasing Mamma. They say, Mama, Mammy to go so I could be on the board. And you know, so man, I'll go on and play no more. Was not Memoria. Every should say, come here, be a cannot go to 24. Mamma, go ahead. So, a minute, Sasu Mama, I did me say, you can't. Mama, personal experience wo e se nipa ba dua sim na mu bia du wotwe afasate bia ne enye yizo wo be dan nya ne na wo be ma nu so se kokoko se body e twa no obi adawe kokora obi adawe na ma ye nu omda wo hu mu mama e no so se ma ma o hia e mama ye nu omda na do do pare mbie fu la de se sa fo no kwamfre ka ba to so mu ne me na me ke so e mama wi fuma na duma ma se kan sa wonim se wo ye o wo ko no bi tu ni fum wo tu to kuro ni matress wo da so woni so onye oba obi sun je mama wo wi ni se dwedwedwe woni so oba na da so ya bro na ise o gba fi frame e wi ni ti ni to so na wo je ye ke enti mesre se wo sa ti bi ni bi afabra na ye moa wo bi abra kuma FM ye kuma se mo ho ya so abra utu ba so TV3 ni emu because ma enye easy wonya ho to da o mo bra bia so nye yo de ru se be so bia so na aye no me chese wo to aye nto asade na nka se di wachi ma hwe mami mi se saade no wo mu wie pe ma no wo wie ya no aya se yo ya na mi se what a secret behind it means wo na me chana ade na ye mo saade na nka se mi suema die huru mi se na de ban te sei se ade ntina o mu wie bia no oba no na ya se ye ne ya so entinese mama ebese onipa na wodane ana say spiritual because mentiasio ebi ba nipa form o se we die no wo so hu ni se nipa bagaso obodam na prophet ka se enkonya na ewoni fie no o se prophet no ntie yo but otumi ka se enkonya wo fie ase ni se etumi ba te se de wabodam ampani apa ye ne ga ni so de nkomo no so ka se e ba te se bodamfo wo hu ne be ma so obodam okay ma aye sa pepe na tie ma mi wi ni se on so mo kire se yesu ma de ni se o mo so wo baba ya kama o be obi twem asa kwa wo de me pe no o na me cha no me ire no mama ye wo bible school wo mo ma ye sa ni die no pa ye very important ye check sa area ho because ni be no mo wa ni o ye me pe ni na no wo ware ni hu mu ano no o sha bia wo tun ye di na tie enti ye ni ye di ma fo me wo ne ire no o de o se ne ire no mama ye hwe sa de ni ye kokromo to bo fruit no de abre no okwo to biscuit me ire no wona no kana sa wo de offer na se e ye nkito ma so na kasie mu a ye na bibi de akire because say the panel so ya wan spirit bi mu no say ya link na aya adwuma ya utumu se wanyini pa so akora keto wa se me ire no what na no to so wona no wo gine bo no bo de ni ko ni fie ni ade what they make so ja so ye hwe sa area ho no ye so sansam no so Africa na ka say o problem ya ni nyama bia di agro enya hwe nu na mu ya wo kire ye enti ye be sese nyame emfa papa so no nsane yade ana wonyim firi na so na wonya asomdwe because eba ne se ya ontumi ni kunu na ontumi ade tia ye dem na be ma fofo o timi no ada so sa problem no so enti eba se mu nhwe mu ye wo sane ma no ho ena na bebere no nso mama bebu ho woni ne dawia o de amaw be mebi ho nso ane da ye spirit tini ne kase ye nkam ye ho kakra na nworo ho ne do so ya ba bia ne to kro bia ne ewura mu bia ne ewura ba bia ne ewura
ɛna to one dey kakra grow farm mo je duro papa eno de onumu a etumi boa ema ni pedua ka say na say mi hu ye fefefe eno ana je say boy dwuma na me ko TV ni so am ko me hu nya fa na grow farm na sese me kama pa mama obabu ni nsa ma ya e grow farm eno de me medika ka cho say bro no ye ka ho asema na ese aso ahwe ebi ya nomo de mi won konko be de wo eni su wo so eye adwuma yie wo so da no pa honam atwetwon o say ebi ase ananse achew sa na meni nyina no wonumu a ententem on say akoma ne nya adwuma yie a wonum grow fine ententem so na 20 grow fine akokora abrewa obia betuma no grow fine ese ni pedua okay wo benya bia to Mr. Bakwale na ke ba Ashton Ron Smart Bob was say Fred Mensa ba pedank pure leaf chemical na ba so biemo wo say ye ka no nam no mo pa grow fine no den na wagina na so to bi digital ba trendeke and the cocoa aye grow fine for one e was 0244 59 65 32 aye Dr. Xavier Fus pa Dr. Akwakofa dia bejo magase sabe de e man ye nika na say e aduane nti wu didi na te say ye mu ni pedua ni adwuma ya we bi te say diabetes e beko wonsa e wo so wona e wo so o mini mu taare ni nyina sa udi aduane bia sa ya rewe ne be ye fi wo so na Dr. Xavier so on person kofo be ye bia fra amana ba be unuma emwa wo Dr. Xavier do enye bapenti no wo se do no wana ka che ne ba je aduane bi ne kwa kudi na ma wo ni pedua na ma wo eno ti fa Dr. Xavier se was 0577 201 495 na 055 57 89 698 eye careful so traveling to he na wo pese wo tu kwan ko Germany Spain Canada US hefa ya ma ni papa ni paboni ni aba enti na ye ka fu careful so e dia ma wo no oje usika na wadi wo fra na wo se me nenam ha me fra na minie me fra na me se obedi di watam kra ka ho careful so ntesa ye kanfu ni papa pa ma enti ba bia wo tu kwan akobia ka ho dwane to careful so eye Spain UK France Russia Holland Dubai Denmark Italy Belgium Turkey ena pesa kwa na careful so ni adwumako bia ka wanta mapam ho wo ma free working visa free plane tickets free accommodation eno nti bomodia na etutumi kana bra careful so traveling to wa kwantu no adwuma me ye yama na enwemu dia du Gusam said in an April Kokano and hwehwe careful so traveling to and recruitment agency Akoma FM high tension Mr. a year friend it was 0241 16 97 74 and 0278 90 29 65 condemn cafe and you're not talala na so say talala no dear emi bossy and was reno on say you wodwa na ye ma ho adwuma eno ne achisa so ade ase oba bema obema ne nya adwuma ye na na kwaka de bi hu nya akono prekesen nsagu ho uti na woda mezi de bia na fitifiti eno a uhia kafefe eye adwuma ne ye kama esusu a etimi mamu bie kama ma na ase wonya size na wo yire epe no ahodi bem e ma wo ye adwuma no se bema ena ye adwuma nya brigo no wente yetimi di nsuo bucket timi se so wente ne gya e kafefe ne be se adwuma no oba nso ase ho nya na no mekan obi wa so odun se wom so opini se be se neti ni nyina no e kafefe talala enu ti ba mo so enka kafefe edre na no mema no Daniel Bakwale na Fred Mens happy dankin so ka ban kai smart ebo boss se wa eba mampo Jodas Maskorongo ousko bi kokko wunya kafefe capsule CB etu adawrama eye puso ahoma free Harriet e was 0207 183 mama nko de be sie e sha se foforo 0207 183 819 0243 10 I made favor mix the time bo nso no akoko fa dro papa de abadwa masadro we de say nipa bebre ya aduane ne de fufu ni si anam gusu nyagoro enso wo de si anima wo ne nsa tu ma na ajija na ko de nkoyi na numu nyina ato na abaje emi fever mix bi ababoa so oti pa obi se manya migraine obi se obi kra se manya tipa ye pa no the highest level emi fever mix na betima ajiwa kanye bomode na ko jibi no sanya we nyinara ebidu akaje na ajiwa fi mo no kra ko kameka ne ba so bia ma emi fever mix ubenya bi yade bia hinta ne padua ne mu a wodi akini ya wo no yade kra no so fabra na emi scientific hospital oba yade obeto afidie MRI so ebe diagnose
ni pedua ni mako hunu baabi yade na hinta afidie no abeche dra ye fama no mu a ebekọ Emin Scientific Hospital ye wakajetie ye ni so na di hwene mu ye ni wade share market ni atwuma tachiman na ebofi pamfred Dr. Amibonsu e was 0277 00 1234 and 020 24 88 588 Nana Ishadeba Center the best man capsules aba best man good better best may I never rest until my good is better. That's right. And I never rest and your best man I'm a trauma listen before the Shadiama will be yes and I will through you know I wrote it but I say I didn't do and your best man capsules Mr. Bama dia pia kwani Bama pia kwani na my child bro for na che and no my pass it si wa hunu and I come him say na you na so couple of hunu dey na condemn dey so be to condemn obo juma na so kabi and amaka no and best man there eboa me ma wo yam man ma wo gina so ma wo bo aduma ye ma do ma say pia ko wanim ne ye mo wa mo enu ti pia ko wanim ne ye mo wa mo fewura ne fa mi wura ma ya bo aduma na je 3 points enu ti aye best man capsules here Ishadeba Center wo dia ba purely herbal capsules no na eyi prostate cancer wanya cancer wo be memo wanya cancer e wo ntohwenim ebeyi afi ho ama pharmacy ne chemical shop bia mu benya best man capsules ne bi bamodi ya na ko dane ba have me Kolinak Missy Eba Freddie Mens Apidank Chris Eba Ken Jim Smart Eba Boss Sewa Heba Asante man po boacha say Eba Kepkos Becky Franco who saw me on son with Tachiman Takraze e crazy answer Heba Ishadeba Center with the best man capsules abano Suhum Hamza Street eho na wanum butio Fair Ischad it was 0208 28 80 99 and 0244 96 60 43 and you Jar Travel Consults I believe I can fly papa that like you to cry I want to the mama ya kasa say wo pe bia ko e wa brochima mu bia Dubai hefa Jar Light ya kan for the mama na konfo ba ni pe bia so be consulting room obi consult brana ya fa ntu kwa mama odi ya na sa odi ko na kura ase wo ni biem wo fe no kura ka no be rich Jar Light de unya be tue osika na wonka ta se ni bi kama no de ama no de watu kwa wo ko hwenu ma papa e wa broche sa do aba bomo ni be ebra be tue osika na fa no kwasam wo Jar Light Travel Consults ya UK USA Turkey Dubai na peso ko suande wo Canada USA Europe and also Ukraine Schengen visa na wo pe Canada working permit visa na wo pe Jar Light Travel Consults wono e de be ma shane so e ma me se wodi wo mu huni unko Jar Light ni emu mfa so Dubai Exportor ni nyina e koso ntebra ni ahwimom ye wato so high tension for Jar Light se ya e 0249 198615 na ye bejo so Global School of Aviation e wo na se ye de ma no eko wono ekosua ade no waben se metran coport achechefo akunini ene ani ntire ya wono mu de oya research pa enu nti so wo mu gira wonim e che wade a wonu sa paticha ne ye wogira manim de ne wo kire no wonim enye wo kire no watibia da bi wo kire wo timi so wo kire wade enu nti ko Global School of Aviation Hospitality Management Tourism and Culture Airfare Ticketing and Reservation Passenger Handling and Customer Service Maritime Management Media and Communication abusumi nsia pe ene ye je bradi a kire wade wo Global School of Aviation wo bia wadwuma anase internship no edaho etwen IHCM UK set ne de bema wo enu ti ba bia ne ho a wo kwa untumi enye adwuma enye qualification ye senior high school trial results what's the diploma HND wo anase A level and a degree bo mo de na fabra na ye wo kuma se Kentin Chrono Freyan 0243 28 47 29 and 0244 05 24 60 ye twa ye ho aba na mom se obi e wo problem a obetumi de aba ya ka cho se hawo ne amane bia na mu bia ya Akoma eni ntina yen ya tena se agya se ye behwe ne asiesie nsem bia masomdwe atumi aba uno obi a wo onhwew fa ne bra
bema wa wo baby unhunu bani yi ase wo asenye wa bema de wo ba oso so obegina wa woni osew unhwa kura nyanyemu a otumsa kura obi ba de bada fare brand enye die ni ma ona bibia timnya kama afa enyema bi tete say sisie ba wadem oni obi aware ma japade oso nka emema ni boom akwase wase ko fa receipt bra odi e fare bra say nya ado ya ju receipt obeba be ka kire wa ha wo am obi ni sike ba ko homa se da wi aka kyensa won ka ho esisie sa bomodi afa ne bra yenche ne nje odi e ma wo woni wanyem so wonje fa ne bra obeji ne force kwase ebuedu obi ampo enti fa ne bra akoma oba kumase askwa kumase mo wudi oduru mo ho no auto wani a boyi abrosa fe pato ho tas na haya ne wa ne oba bo condition boze fede ani abi wa ye fe wa ha bansuo banumusuo sa woni ha onzo abebre sa ni sika free of charge oba ye wan siri kwanyi bi wa ha utie ye kura betuna me kwan zo mo sika se utimi kura mo bi na ade ahwe ho na okona bi atuma kama bomodi ana efe ya homa na bi ana oba no wa obi frame frasim fosu tie number na ye de ma wo no asim fosu fo mu tie no na mo mfe no ma fa number no tu 020 39 33 582 020 39 33 582 ofra yabajo so bra ni ni wasem ne ma okay Mas Coffee wo wotema watwaba oso wo hwe live wo Nua TV okay am shano pa ya we fo nyanya me omu nyina akese omo nkwatenten bibre ye hwe ho ba ye ba be ko ahoma ne so phone in segment no Ayona Pharmacy and afa hoka 20 so wait ma boa me dia ne me so me ne be dante ti ne nanti ya ko be afe ba ko enu kura na de be kasua ena nyinsen ba adwuma ne so ana menya adwuma no mfa adwuma no mpa adwuma ne bi ma me papa ne mpa adwuma ne bi ma da bi ena nyinsen ba na me bo na mane ena o ka chem se yensen no na me se adwuma no amensa anka me ya me to menya adwuma bia me nton hwe me nko school na teze menya mu ma me nko se ne se ne me nse no na ka chem se ne me nse ne dia ne se ne metimi ahwe me ho ena me de man ka hwe ti me so me ya madwin se nyinsen nya de a me se no Akoma me frɛ no a etomre bi a me frɛ no de ama obi na nipa no me akasa oni ho etomre bi a me frɛ a on peke na nyinsen no so ho ɛna nyinsen no eyi ne ho adi na me ma me busa me sɛ hwan na me ne nyim na me bo ne din om de kɔto n'anim ɛna wo so mu hwɛ ne nyɛ papa bi enso me de agya sɛ me ntie afutu akonya akɔfa ba ti de busa na nyame yɛ madom na me wo ye nso so about 10 cd 20 cd say ye de no fa bi mai me ma me ana ni nyina e twaboro ma dua sa nyina e twaboro no e na me ye say me ba na nya 9 months dia me say me ni adwuma bi ya ho enti ne mekɔ akɔpepa adi na me de me hwim na mekɔ akra ti wono so amekɔ e no etomre bi a me frɛ no a ompeke tomre bi so a opeke a o send you ska bi a o be send you ska 50 cds tomre bi so a frɛ no a wa be frɛ no a ompeke ti hono kwa me kwa ne ska go send me kwa bia sa me se me ka kwa bia 50 be me nsa bi no send ye ena me ka kire me nua ba ko se akola ne se no akola anya be 4 years de ba ena me ka kire nse me sorry ntem kwa kra akopɛ ne ma beton se de be ya me ne ba ne be didie enti no me ba no me sorry sa no a ono nko an da edem enti ne me ba no be bre no ahwɛ na ma me ena wo see you na me de akola ne koma me sister no Akoma FM enti me de akola nkoma na me born na mane esa akola na me de na bre me sister enti ma me de na ko to school mu enti se term ne so a onko to school fees no ma akola ne chop money o ka kire me say you enso me de akola ne ko ho no okotua school fees term ba ko pe be 3 years o say 4 years na akola ne ko di no me nua ne nsem no otua school fees term ba ko pe wa twaduane a me na ni da o ma chop money da na me de akola no ko kra na adusua na sai abe ye ba sam sai se me ba be fa no Akoma FM friend no a obi wa do me friend ba bia send 50 cedis o mu send 50 cedis on shada enka se bia ade acha me mani sei me mani sei enti be papa be free mu e na August ye twa mu ye ka se e be ye yie no na me ye se ni akola no me de ne baba akola nso anya 10 years ne baba me na hu na ma kire ne se me de ne be ko waju se wa ye na anyo se on sha akola ne dia me de ne be ko waju nti ya ba ye na ewie ye bibia na me friend ka kire se me de akola na ba enti me de wo be ko waju akola na wo hye no en wo se
me send whisker and ye 5 minutes kra ma na o send me 100 cedis ade a chi no sa frɛ se mokɔ na me se ye nkɔyi no se ne me ba be hwa kwala no ti obe hu akwala no na se wo kai ne se eh we dia o sata pa o ɛna me ka kyerɛ ne se me se me do be kɔ wadu akwala na wo hwɛ no no ɛna wo se akwala yi wa hwɛ na duru sen akwala yi wa hwɛ na duru so onko SS onko university na hin no hwɛ na duru aso de be kɔ wadu fa me kɔ wadu e wo de me kɔ wadu ne se ebo on be chama me se no na metua o wo de me kwa me ka se me nya dwuma ɛna me de me ne no ho no o ma se me ma no o mo plan no hu o mo kwa mo se nya dwuma so no ye dwuma o bie dra store afi so sa supply microphone enduro ni bi ba wo so du ne kwa wadu o be ka se o nya dwuma oyo ebo a mo be chama no no ɛna o be tua namde o sa o free ho no sa ma akola ne 40 cedis timba mbe bo me ma me mama ne no me se anipa ye ntwe ne so manso me ma me kwa de wo se wo hwe no agyan nya me ne hwe nipa na me so se ba bi akola na duro no se me so me kwa wo me ba we no ba bi a me tena ton ade o medina me kwa ba o nipa wo fra be tena ho be kwa kan aye ntokwa nti me so agya me premen kwa nti me de ho ama nipa kro nti se me se na nya dwuma bia se de me tin hwa akola no first no na me nsa me nwoye no se me nya dwuma bia me tin hwa akola no nti no se waka se won hwe ne dia na ba bia metimi a me de ne bekọ bia obehwe ne bia no me de ne bekọ me ma me kwa de o se me nyai ne nipa de ye ntwe ne so manso okay ti yakwa ye na akola no mo bia school na akola no ye se ma me school atale na sei me school mpaboa na afi bag na me se ne ye fro papai ena ofre papa no na one ne kasa na ka chenso be send ne 100 cedis am se o nya hwe wo de ba am de akoto bia ma 100 cedis nse ne no be send ya minim be friend bia o se me wo ha ma ye busy ensu oto then wa ka nsem bebre ati ya me kwa ko send ya ma wan send be sinne ena me so me hwe program wo Onia TV na me se ne me so me de ba dime na mo kan bia bo me na wa hwa akwala no esi akwala no wanya mfie sai akwala no wanya 10 years oba na be ma oba iti sa me wo akwala no pieto 1 cedi kronto obi ma ne da pieto 1 cedi chale wat 1 cedi kronto obi ma ne da onim kwa akwala ne fa so odidie enti won hwa akwala no papa no hunu no awo papa no hu na me nwo ya fe no awo na me nwo ya fe na me nwo da afa ma wie secondary school na school no me nyihwefo me papa anhwe me enti no me pese me kra na me pese mi gyan na me yese da bi me ne na mu a ti ni mu a biti de na ke di bo ame na enso so no results na ba ye ne me ntwa ebi okay na me ntwa bi no na me nya obi nso so an ka sesei me nya dwuma bia nso enti mi ko hu no ye se ne me boa mo atimi akọ school no sa na ka kire bi ntimi na enti na ma me so me ye den nana mensa e fere nana mensa ya mensa o kumawu edi o ma fo di nim no eni ya mensa abeso do bi so fe na honorable okay ade wa ya sam wa standing MP party bi MP pen enso enya ene wa hware ba won hwe no wa standing party bi MP pen ene won hware ba wonim se school so won fa so betimi akọ school abeye on shakwala no fiti se me wo akwala no wanya 10 years won shakwala no enya se mi betwa ntrato ne so enti abra buko sia papa no sia no kwa bes na wokoto duro me ma me ko hospital ne atwa duro ma ne se won koto ena obae na onya bi no ye se ne menye nkwa ya mensa drugstore ho nkohwe se menye bia okay ti beji ya me koye no na onna na wo ho na me de ayini chenze mpa acho me pedro we bi nti wo hwe aduro no se bi wo ho en wo se na ye fra wo sei na me bo mi din kire no okay en wo se fa wo number ma me ya na me no wedding komo that empia won hwe ne be ena me de me number ma no ti bi ko fie no frɛ me na oni me din komo na busa se eh na wo yire wo yin na wo di fie san ya wo se dia wanyini na wo nya ben fie san sa bra no hwe na samra wanyini 40 de do obro na obro 40 na wanyini na me was 24 na wo 24 and one also bro 40 yeah wo ko 50 years fine wo ko 50 years 50 years and I say I want to say 50 sa de besa na ni ti na de wo adwuno bibi na de wanyini na wanyini but o ka kire me say obeboa me me so no me ni hwefo enti o ka so obeboa me nti na ma me ti ase kodi na chi no oluma no o ka kire me so obeboa wo je de tobo
wo abra wo 24 years ya wo say ma ba so say me papa anhwe me papa ja me bo kabi ene ewusisi na ye oya waposo na agye ho anye onompemu ene tutu wo edro wunya eye Akoma FM ene impressor oye no ma wonsan kabi emprempren ya na wodi wunomu a obonsa ba ye adwuma ewo nipadua no emo na ba bia wo ye oya ne so wo hwe impressor oye lago na wodo nsa atwitwi so na anonum nipadua ne mokwa na akoye nkonya no ama ye oni nyina no ano abrase ope impressor capsules ene ne oye no bi atu atonwa for Ayona pharmacy ya one kofa by e was 0243 123 224 0243 123 224 and 055 313 4185 055 313 4185 Joseph Fashion area wono ena ashematade efridwada kosifiada Joseph Fashion ena bomatade a meshe nyina hoka wonya style bi na your fe meshe style bi na your fe creation style bi na your fe obi she bi na your fe twa na efa WhatsApp jo e was 0243 433 Akoma FM 0243 433 465 Joseph Fashion ebe pembia ma owo kuma se bom so when meet me there sports no ena edi enhwe my sister Rose ewo Maa Akos great family so me chechia wo area papa yakwa ahoma ne so hello Mini aba papa die mini aba Mini aba ofakwate ni maso mu asantema pon kufia se no tankochi yo wafa yankwa mini aba ma me mo no tuna ba so pa na dwumadi awudi so ye ni papa kufia se ne patemu a ye bia tuma ye tio de first case mini aba no o papa no ya ntininka an ye nso ye wonni start sorry mini aba no bi no aya no mo fa opportunity so enya skebi anaso mo fa kwan bi so ayeyi so papa ya ko ni nchen wo ahu papa denti ani one ne yire ko ye na wo ya wo so be hwenti na enu ane se wo tare no wo na wo so be na ni sa ba na we enu akofa akola ni hwe kwa ya di ekese mi ni ama na wo mu nyo mu ho ti ase kakra wo mu nyo ma di se wi ase na tema mo wo mu je so mu hwe mu su na mi ni aba no bi se asofo no betimi abu ama spiritual marriage no sa obetimi ya mo nya hoto me da timi ni aba ya min sure papa menu abema hello we didn't baby free yes I know papa bene me ka se free me de yo ben yankwa hello ben yankwa me pacho yeti yankwa na mama me tia ahefo ne mpanyimfo nyina na de metia ka che ni ama ne mu nyina ne se mo ntwen e ma be na bi nka nje o mo se e bia sebi me boa me ma o se yin ansa se sa de no di shoot ni ma e give and take just o ma no wa di sa me ma no o mo hweba obi ka so be boa wa enye sebi ukoko na nyame di ama o se fabra na Ghana fo yin na NTV ne fa bi nye chocolate nkwa mo ne nkwaje mfaso no ana wo se wonje ana obo so be ne nam wa na me yugo se wakonyem mo ma fe no nam traffic mu ekoton ade won se obi akoto aduane wo KFC akwa akati en fe aduane ne ma ne nkodi ye a wachi akada yesre ma ni nyina ne se yesre wo mo omunyi no mo no mo nya adwumaden e wo mo widie mu obekwa achi a pia water konene o pia water no ene bika akoto o pia water no ansana be me dia akwa konyem Madam Asini ahwefo nyina ya min sure me nua ba bene ene wa futuo ya ene wodi atu ma hello we didn't baby free hello mi aba ko we ma for the Julius we aba ko so woni ti ma bo fi dey so ma men che mo nya for the ala ko dey temati ana hono bo ko so di engineer wa for santero ja chama na ja se ko dey obi asme chan we aba ko so oh baby am we ma for the ba me kame ade pa ko mi tiri wo ma bla ko mi e ma wo ba wa la je so sheba oba ro wa nyama oba mi dina ne bedi apala na wo do ni ba fa so wo ba ma na ne so hwe e wo se ma no ba ti aju so enti oba na aju wo fo so ti be ma na wo yi so wa de popo oba
We about to say, could be as well. I know what the about the motion of them. I could be as well. Why shall it be? I'm not going to say the first said the first. We have about to say, come on, man, so for your foot. Because you want to put them with you, but the woman for your foot. So what I said to you for your foot more. So, because I know there's a BSC, Abla was here, or two for all fat. And so, the down. Yame Insha Papa Roman. Father, hello, we didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. A friend, a jam, free, Accra. Yo, a giant you. No, I'm for the 3 weeks. My idea by no cafe. Look me. Who will call ya? I'm not saying I worry a year guru. So no, I could say. Mira me pacho yegusu de hojuma. Pacho no mo modiana, na me na nasem no agro. Oh, na mi semeni ebe ma no. So o tia. Omo modiana de eye no. That's one year mpunso. Na o fane ni tu nyame ani. Na Akoma FM. O fe oba no. Yo, Nana, Yaminsha, Papa, Yaminsha. Hello, we didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. Hello. Yeah, hello, good afternoon. Okay, young quay. Yeah, because when you say you didn't have now maybe I haven't decided to me in a picture to so opening. And yes, I am coming here out now because once I was the bunny dinner, then the other I would be swimming into what if you and I thought no women in Guafi because or you were doing how with and wow, it's our show. Akoma FM. Yame Insha Papa, what make you point in the line no any M1. Hello, we didn't baby a free. Hello. Hello. The patch drop a line 4 and any perform from Radio Jinasono. On Casala, we didn't baby a free. Hello, Pastor, make a session. Okay, yes, you. My pastor, your friend is answering a lady. Hello. Went to be in so. We didn't baby a free. Hello. Hello. We didn't baby a free. Oh, hello. Me pacho we didn't baby a free yet you. Elijah na bana. Akoma FM. Me pacho free ya trainer ebisa ne fama. Hello, we didn't baby a free. Hello. 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 We didn't baby a free. Hello. Oh. Hello. 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 Me pacho kasani ate won kawada roma. And that's a friend me, Adam, the first Ashama. Yo Adam yankwen. Oh, yeah, then I'm here to my power. Yamin sure don't protect you. Yamin unsure, Papa, the other two and you say there, or more in Delhi. Amen. That be a best for that you are not your own to me yet, man. The true more yes to do. Amen. Now, lady no answer me no son. Akoma FM. What they are not so soon. And also, no, so yes, I so soon near to mana. Who bisa ne pano ne kra. Who bisa ne kra. A third of who sana. I didn't me back ne pan kra also be more mukra eddy. And to know bisa ne kra again now pay. No, I am man. And to yeah, I didn't man kra na eso a money bribe. Oh, man, one. And the first one, Omundika and the Sunny crack. When you can enter at the choir, a senior also marked on war. Ama, that we know. And to know some of the Sunny crack now,
ne ka no bɛkyerɛ adeɛ a ɔmo ayɛ na ɔmo atwe wɔn ho mu ansa na aba ɛhonam mu na ho bɛtɔ no nyame ensha papa mi nua ma ntumi nyina so Pastor Julius yakɔ the American says na aka no na namra na ɔmayɛ deɛ sɛ na ɛfata na menyin sɛ ɛbɛboa ma nyame adoma all night ne bɛba so Friday we are 29th Assemblies of God patase nti sɛ obi pɛ sɛ ɔba bi a ɔbɛfrɛ me number no 0547 8853640 na ene Apostle Joseph Nkansa na edi sa adwuma no ɛda no nti obi abetumi aba na ɔde no aba bɛhyɛ sa dwumadi ne mu. Okay kwandem me koso asre enuanam mama ye nkɔ be ma nkyɛn because of me ho kyere me ene nti me de me ho ma no waboa me abrabo ye bɛbɔ ye no obi abɔ ne de bo bra se nipa a wogina brane so na mawie school menya adwuma bia adwuma bai na wokɔpɛ ya wanya bia nyɛ wanya adwuma nya kora no mama to fa nsuo so beton antinka so ye nto ye bɛsrɛ ye no gusu obi gusu be ye samfom so na bi e futu gina brane anya sa na do kra akɔsɛ be man sade a de opɛ bia ɛna ɔdo bɛyɛ ni de mafutuo no ɛno no mama membo me nkyɛ me nkrofo bi promotion team bi e from B10 in fact omo ye adwuma boa me papa ɛwade nhyira omo ne adwuma papa mpanyinfo se de ofrudua papa no mama ye piano nto mombo na nyuma papa ye de babonte no ntumi nko ewiase nyina nyame nhyira omo nyina nyame nhyira mo so di ne ba ntumi anyina so hello good afternoon. Good afternoon. We didn't be free. Me pacho, me drama me kasisi aka ofonko. Okay, yeah, okay. Me pacho, special marriage no. Look me your papa. Me drama blood time. I say not me ma me to go to pastor dey no so Akoma FM. Fast na. I say okati mi to me bi an kanchen. I say let's see Diane. It's in this space and I catch it there. Or we sometimes I catch up on or say 100 people or 30 people. At least it is black. And I remember I 200. My most space would be and I know why my reaction. Mama, son, need you. Warning. That bad man is to cry. I say, and you need to meet me the warning we say. No sorry, we could and I need be actually. Asamo midi Maa Akos Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no enoa ena wasuguso awutie no wani so hwe no bie no line hello we didn't baby afrefre hello mama Akoma yes na meka lady naso na humanika tie Akoma FM the person mu connect we ma onua FM na adebi koso enya di papa enen mai omu gu manuma se mi ti se wo pa ashama zenu school ni anadua hona emani be ma no mwada no mumpa omu di fifa ka omu hu awo school no nyame sha ye de number bi tu gba bomodi ana fresh so de ma hu gu menu so la hu ma hu ni baba ku ba ni oba embo broken ya de number bi tu gba bomodi ana fresh wo so na ye nchira wo de ye betumi ya 020 3933582 02039333582 wo problem na pesa wo ba na ofum kwa na afresi so na yen kama afei yenko na yene ba Bible Center yenko din komo enfa ye no pay ani yen kasemo mira memo ha mejo so na o what to say